Ihlekane mingisere yomkaralo FM nakuhlekanisa kwala ungayingisela xiteji lexo ko eka nhlekanelo ahlangana namuntlha ku ri Ravunharhu ntaka wena thwi leri la emahandleni ya magondo yambirhi ku nga gondo ra R81 na le ka gondo leri ri ku yisaka eka Mavambe. Nhlekanelo ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi tisala nongonoko wo hlawuleka i nongonoko wa Afrika wa vulavula lowu wu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association ku nga nhlangano wa tin'anga. Nhlangano lowu wa tin'anga wu teke xiboho xa ku va wu ta hlengeletana namuntlha la ku ta buriwa hi timhaka to hambanahambana, kambe mhakankulu ku ri ku tiyisisa na ku vona leswaku ku lulamiseriwa timhaka ta nhlawulo lowu nge le kuteni. Mi ta tsundzuka ku vhiki leri taka hi siku leri fanaka hi ta va tanihi Afrika-Dzonga hi nghena ka nhlawulo lowu nga ta yisa ka vurhangeri bya vunkombo lebyi nga ta va byi ri koho eka mfumo wa hina wa xidemokirasi hi ndlela yeleyo. Loko ha vulavula hi mfumo wa xidemokirasi mi ta tsundzuka ku exikarhi ka vusiku lava va ri swirho swa huvo ya endla milawu a swi hela exikarhi ka vusiku bya tolo. Loko ni nga tivi ku va va hola kumbe va horile kumbe va ta hola loko n'hweti yi hela na Nungulu a ni se swi herile, ni vula muholo wo hetisela va hola rini. Kambe sweswi njhekanjhekisano wa siku rin'wana mingisero wa Munghana Lonene FM. Nongonoko lowu hi nga ka wona namuntlha i nongonoko lowu nga xaviwa se swi vula ku na leswi hi nga ta va kha hi vulavula hi swihula hi ta va kha hi vulavula thwi hi langute eka timhaka to leto. Kambe ke a hi hexela hina vatirhikulori kusuka ka Radio Mozambique va kona se lexi ni tsakisaka ku tlula na mpimo mingisero wa mehe i ku ni hetelele ni kuma lava va khumbekaka ka timhaka leti ta nongonoko wun'wana wa tiko xitleni n'we mi nga va khale nyana mi ta va tsundzuka a hi khale ngopfu ni gqini ku va twa loko ni nga hoxisa ku ri 2021 kambe a hi va amukeleni hi twa ku vo va ri yini hikokwalaho ka yini va ri la, kambe va nga se amukela ni kombela hi sungula mi hi tisela swiviko swimbirhi nyana kusuka kwele mi tirhela koho. A hi sunguleni la Nhlekane. Inhlekane muyingiseti wa ku rhandzeka namuntlha ni yangula hi haleno Mavambe. Ni nga tivisaka leswaku mahungu lama ma vulavurisaka hala ka hina Mozambique i ku bekisela nhlawulo lowu hi ta wu endla hi ti 9 ka n'hweti ya Nhlangula nga October loyi yaka eka yena. Kutani ke na ni nga tivisaka leswaku swirho swa vandla la Frelimo swi kumeka lomu atikweni la Afrika-Dzonga ngopfungopfu le Pitori a ku va hi ta heketa hi ta vona nhlawulo lowu taka endliwa hi Ravunharhu lowu taka le tikweni la Afrika-Dzonga. Hi ta dyondza swo karhi ku va na hina hi ta vona mafambelo ya nhlawulo lowu ko hala atikweni la Mozambique. Swimbeni swi nga kona ku va leswaku vandla leri rhangelaka senior na Mozambique nga Frelimo se li bohile munhu loyi a nga ta hlawuriwa ta nhingena ka ntswantswa loyi i Daniel Chapo. Daniel Chapo loyi kumekama leyi yena rhangelaka xifundzankulu xa le Nyembane swi kumeka ka dzongeni ka tiko ra Mozambique. Yena ta ka siva Philip Jacinto News loyi kumekama loyi a rhangelaka tiko ra Mozambique. Hi lawa mahungu ma nga karhi na ma vulavurisiwa atikweni la hina la Mozambique. La yangulaka Eduardo Figurão kambe ke kusukela leno ka Mavambe. Hi sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM na tsaka hi ku mikohola na n'we hi ku ta va na ntirho lowuwani ku vona ntirho lowu hi nga ka wo, kambe hi nga se nghena ko a hi tlheleni nyana katsongo ka loyi a nga hlawuriwa ku a nga va murhangeri wa tiko ra le Mozambique. Chapo i munhu wa njhani? A hi kha hi ringeta ku languta hi gugula kambe a hi n'wi kumakumi kahle. Daniel Chapo hileswaku loko hi lavisa matimu ya Mozambique a varhangeri wa ku sungula kusukela ka Samora Machel, Joaquim Chissano, Armando Guebuza swin'we na Philip News i vanhu lava beberiweke khale swinene. Daniel Chapo loyi a beberikiwa ndzhaku ka 1975 ndzhaku ka nkhululeko wa Mozambique. I ta va yi ri khamba ra ku sungula hi nga ni munhu loyi a tswariweke ndzhaku ka nkhululeko a taka va tshuka a rhangela atiko hi la tshuka loko a fanele ku va a ya ka nhlawulo wa n'hweti ya October. Daniel Chapo u velekiwa hi 1977 kutani ke a velekiwa le eNyaminga a xifundzankulu xa Sofala emakarhi ka tiko la Mozambique. Kambe yena a gama ku va
kulanyana ka le enyambana n'walungwini a nga ndzelekani xikarhi ka maprovinsi lama mambirhi kambe yena a huma makarhi ka tiko la Mozambique i ta va khambera ku sungula nakona wona hi veni president eMozambique loko a wina wa ku huma emakarhi ka tiko a va ku sungula hinkwawo lava nharhu wa ku sungula Samora Machel, Joaquim Chissano na Armando Emílio Guebuza a va verekiwa edzongeni kwala ka Maputo hala Samora Machel na Chissano va verekiwa ka Gaza Armando Guebuza nambileswi a beberiweke le a Nampula kambe yena i Murhonga a huma eka Maputo se Filipe Nyusi a huma n'walungu eka Cabo Delgado se swoswi i khambera ku sungula hi ta tshuka veni emurhangeri wa tiko ku huma makarhi ka tiko ra Mozambique layani a Sofala nakona i dyondzekile nyana Daniel Chap i dyondzo ta milawu i lawyer ka tidyondzo ta yena i ve emurhangeri wa xifundzankulu xa Inyambane i va rhangela madistrict ya Nakala Porto kumekile nakona ka district lin'we la le Cabo Delgado kutani ke majaha ya mantshwa lama mataka ma ta hi komba ku vonakarisa kun'wana ka tiko ra hina ra Mozambique loko mi ka mi langutile vaaki va tikomba va kha va n'wi amukela ku va a ri lowuntshwa kumbexana a nga tisa swin'wana ka tiko ra Mozambique kumbe nkama leyi lava va mi amukelaka i swirho swa Frelimo eyo khetiwa ntsena ndzeni ka vandla la Frelimo se hi ta vona leswaku xitshungu hi ntalo wa xona xa mu amukela kumbe a xi amukeri Daniel Chap hikusa handle ka Frelimo na Renamo a khetile varhangeri va yena a ta va Osuf Momadi vandla ra MDM a nga le lavunharhu hi wukulu le Mozambique li khetile Lutero Simango hi lava ta ka nhingena ka Tshwantshwa ya Hlawulamani hi n'hweti ya Nhlangula se hi ta tiva swa ku va ri yini a vanhu hikwala ka Daniel Chap loyi va li yini vanhu hikwala ka Osuf Momadi va li yini vanhu hikwala ka Lutero Simango wa vandla ra MDM no swa twala se a hi languteni namuntlha hi hlanganile la hi hlanganisiwe hi tin'anga leti vengeri tanihi tin'anga va vona swi ri na nkoka ku phahleriwa timhaka leti ta nhlawulo kumbexana hi nga se languta ka leswi hi nga ka swona namuntlha ka matimu ya le Mozambique swa endliwa maendlelo ya muxaka lowu loko ka kongomiwa ka nhlawulo ku va ku endliwa mphahlo hi ndlela leyi swa endliwa a tikerekeni va rhangela swikhongoto ni mintlawa leyi mi rhangelaka tin'anga le ya Mozambique kuchiwa ku Ametram hi Xiputukezi i association ya tinyanga va endla mitirho ya ku fana ni leyi kutani ku hinkwaswo na ku kombeleliwa ka leswaku a Hlawulamani a famba ndzeni ka ku tenga Hlawulamani a famba ndzeni ka ku rhula hileswaku loko hina hi ni history le ya Mozambique kusuka ka 1994 lembe rin'wana na rin'wana loko ku na nhlawulo ku na va ya laha va ku ku ve ku kanganyisa va tlhela va ya nyempini va tlhela va hamba pongwe se kutani ke a tikereke vakhongeli a tin'anga xitshungu hinkwaswo xi kombela leswaku a nhlawulo i ve lowu fambaka ka ku tenga loko u hlawuriwile u hlawuriwile loko u nga hlawuriwanga tirha ti vekisele ndzhaku ka ntlhanu wa malembe u ta tlhela u vuyela kona kutani i ntirho wa nkoka lowu wu endliwaka laha nhlangano lowu i wa SADC a wu pasi ntsena a Afrika-Dzonga hi voni a vanhu va ku ta hi Mozambique lani ndota leyi demand a humaka le ka Gaza na vulavula karhi a hi bula na yena hina varhodi Mozambique la ku a leswaku khongoleriwe ntsena a nhlawulo wa vhiki leri taka kambe khongolero na kona hambi nhlawulo wa Nhlangula loyi a ta endliwa hala Mozambique na matiko man'wana swa laveka swa ku fana leswi loko no va ni kha ni vulavula na heta nitwa va ta kota ku ni twa loko ni vulavula hi ndlela leyi a mi ta ni vitana la vona na vo hi vulavula na vona yi ta tala demand ni vula ku a ni mhani ni xi tivi Xiputukezi se ni ta va ni kha ni vulavula a vulavula xichangana wa xitwa na duma swa ku mbuli na yena a ni tivi ku ta va na mbuli na yena hayi a ku na xiphiqo hi ta va lava hi ta va lava kambe a ni lava ku tiva yaleyo ya ku maendlelo lamawani ya koho hi ndlela yeleyo loko mi fike rini la Afrika-Dzonga na koho loko se mi ri laha mi vona mbangu wu ri njhani mi vona ku ri njhani vanhu
va tikomba va tsaka ku la ta vona ku kuyiwa njhani ka timhaka ta nhlawulo. a lexi hi tisaka ni fike a vhiki ri khaludeke lomu a lexi ni tisaka ngopfungopfu i ku ta hi ta vona ma fambela ya nhlawulamani wa vhiki leri taka. Va ta vakombisi va firimi va kolomu vakombisi va swihubyana swin'wana va la Mozambique va kolomu va le Pitori va le Joburg va ta vona mafambela ya nhlawulamani. na hina hi ta lomu hi ta haxa hi hlamusela xitshungu xa hina swa ku nhlawulamani u famba njhani hi vona swa ku vanhu va tivekisela. a hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni na nokona ku Afrika wa vulavula ntirho ku tisela vona twi kusuka haleni eka Mavambe nhlekani lowu a vuyi endzhaku ka leswi. Oh, Chomi, usitile special xa quality xa bathroom eka CTM. Mngana himpela va xavisa yini? Porcelain tile, luxury bath, stylish cabinet. Kasi va na 10 years guarantee hi ku hambanahambana eka Tivol na Kilimanjaro. Mngana leswo lava ni ya swi vona hi mahlo ya mina. Ina, u nga kayeli. Tsutsumela xitolo xa CTM kumbe online eka ctm.co.za. Special xa quality xa bathroom set xi sungurile sweswo ku ya fika the 2 ta June 2024. CTM, big savings, more style. Tilulamisela kun'we ku ya hlawula loko na malembe ya 18 kumbe ku tlula naswona u titsarisele ku ya hlawula dwana xo sungula u lava pasi ra rihlazi leri nga na code pasi ra xikhadani hambi ku ri certificate xa nkarhinyana xa pasi xi lulamile. xa vumbirhi i ku ya hlawula laha u nga tsarisela kona. xa vunharhu vona leswaku hi ti 29 ta May a ku ngheneleli swin'wana. xo hetelela ti tlhela hi zaza ku endlela leswaku u funga eka xibokisana leswi u swi lavaka leswaku u nga onhi phepha ra wena ro hlawula hi rona. Tilulamisele kun'we na mina ku ya hlawula hi ntshunxeko wa wena wu vukarhi u tirhisa. hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC na SABC Education. Munghana Lonene FM Magombandlela. Wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. sweswo mingisero nghena Lonene FM Magombandlela kambe ke no hleketa ku noto lowu vula ku va vuya le ka hina kambe hi ta swi lulamisa ku hi vuya njhani laha ku hi ta kota ku swi twa hinkwerhu kambe ke mingisero me laha ya kona sweswiwani ni lava ku hetisela na tatana Eduardo Figueroa a va ri muveki wa mahungu ka tiko wa Xetleli minkarhi ya ku tala hikokwalaho ka yini ni nga ha mitwi ku endleke ni tshikini. a tshikangi na a ku va na swiphiqo swin'wana na swin'wana se vurhangeri bya Munghana Lonene byi hi tiyisa leswaku hi fanele ku va hi yimanyana leswi swa ha vekisiwaka swa le ndzeni swa ha rindzela kona kambe ha tiva leswaku vayingiseti va hina va na torha ngopfu ku na vana va nyikiwa Mozambique ni fambe ngopfu lomu Limpopo kolomu ka Malamulele ni ya le Giyani ni ya kwini vanhu va hi tivaka mi haxa kwala ka yini ku hinkwaswo swi ya mavokweni ya Munghana Lonene kambe vana torha va swi lava ku leswaku swi sungulaka Mozambique ngopfu kwalani hi kona tata kona kwalani ka kumbe va kota ku tiva ku le kaya ku le ku endlekeni ka yini hi ndlela yaleyo a hi hetiseli n'we president loyi a nga ta hlawuriwa a hi nge ko hlawuriwa wa Frelimo i ta va ri ntsanana le ka n'we hi swona insala mina ni wa 1972 se yena u beberikiwa hi 1977 hayi no na swi tiva ku vahaxi a va langi a va vuli moyeni ku va ta langa wihi swi ku yini hayi a va ngheni kwalani kambe ha khensa swinene loko hi kha hi kote ku bula na n'wina tatana Eduardo Figueroa. na mina na tlangela ta Msimamani mi va kona mi hlamusela ka xitshungu xa hina swa ku vutomi byi njhani hi nga va lomu ka South Africa eMozambique ni kun'wana hi nga kona hina vana va Africa. Hi sweswo mingisero minkarhi loyi hetiselani va byeleni ku laha yangulaka ku hinkwaswo ku seka ya le ka maputsu le ka maputsu nyamutlha ya le Mavambe mi yingeleke Eduardo Figueroa. Okay sweswo mingisero minkarhi Lonene FM va hi bula na vona va kha va nyika xifaniso va vulavule hi tatana Ndimande la ku bula na vona la ntatwa ku vo va ri yini loko xiyimo xi titani ngopfungopfu loko hi languta ku na vona la eka Mavambe la bona incini xi nga va fikisela ka Mavambe kambe a ni lata ku bona yini xi nga va fikisa ka Mavambe va ra hikuva u languta kunene na swi vona ku va fikise hi yini na va vona ku va fikise hi yini ku hayi na vo nganga kumbe na hembe tatana Ndimande ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. I can see mnumzane. Mi pfukile? Pfukile papa.
se n'we mi huma kwihi loko hi languta ka tiko ra Mozambique kusuka le henhla leyi ku fika laha hansi la a n'walungu ku fika dzongeni na kota ku vona swin'wana. I mina Professor Ndimande nga mhlaviso vito la xiheno Alfios Ndimande ni huma a provincia de Gaza, distrito de Chibuto, posto administrativo de Maleise. Ni va kona lana hikuva ni nga membro ya SADC kanye kuva ni nga muongori ni nga nyanga. Se loko ni byeliwile hi ntlhantlho lowu swi nyikile matimba ya ku tshunela hikusa a nchumu lexi xi nandzihaka a xi pfumali maxaka lexi xi bihaka hambi mbyana ya xigega. Se ku tsutsuma ni ta tshunela kona ni twi leswaku leswi nga se swi swekiwile swi nandzihile kula ku na mina ni tshunela ni ta hahla xisongo a xa xikulu ku mi nyika matimba n'wina vahaxi va ntumbuluko leswaku musimama mitamu li kona va swi tiva ni va nyimeli tiko leswaku hi na vona loko hi hlangana hi titani hi kombela lava feke ni lava hanyaku i nga xikwembu xa matilo ni lava feke leswaku a ntirho lowu u nga kona wa siku leliya li taka lomu tikweni la Afrika a hi lomu ntsena ni Mozambique a ma-election ma koho hinkolo ma-election ma koho kambe mina ni kombela ku rhula leswaku loyi a winaka hi ta n'wi sapota loyi a hluriwaka na yena a ta yi kuma ndhawu ya yena hikusa hambi titiho leti ti nga ka voko ra munhu a ti ringani swi nga endleki kusuka mavhoti mo ya fika ma ku draw a swi nga endleki a kona ta weliwaka hi njombo leyo a kona weliwaku hi khombo leyo kambe hinkwenu vanhu van'we lexi hi lavaka xona i ku rhula yana ni mahlweni vanghani lavanene hi ku nyika timo ni marito lawa ma nga ta tiyisa ku a wu tihosi ta ka hina leswaku maphorisa ma tirha ntirho wa wona hi ku tsaka va lwela ku va ku nga halaki ngati ku tirhiwa hinkwaswo a ku rhuleni hikusa swa koteka ku loko ku va na nhlawulo ku nga fika laha se vanhu va nge hayi ku fane ku halaka ngati ka lwiwa la ku nga ni ku tsaka ka lwiwa la na ku nga ni ku vaviseka na va swi tiva leswaku un'wana nkava munhu a yi obiwa hi movha manxe a guma a tiva leswaku i mani se a nyika mun'wana nandzu ku lwi hinkwaswo se xin'wana ni xin'wana lexi xi nga kona xi lava wu lavelile na kasi hi ku ta ka mina laha ni suka Mozambique ni tipatsile leswaku ni mun'we na vona ni mun'we na n'wina hinkwerhu hikwalaho a ntsako ukulu ni ta ku khensa lokukulu swinene loko ni ta khuluma ka munghana lonene nyamuntlha ni le halala a ntirho a wu fambi kahle. Ni nyikeni xifaniso xa le ka Maputo kumbe kwele a Mozambique ku angarhela ku loko ku va na mintirho ya muxaka lowu maya ka fika lava nge ntirho wa muxaka lowu wa endliwa hi ku na nhlawulo wu taku vhiki leri taku kumbe n'hweti leyi taku kumbe lembe leri taku sweswo swa ku tani aka Maputo ku fana ni matiko man'wana a va hlawuli a muhlovo wa mabandla lawa ma lwelaku ku rhula i nga va abazalwane i nga va hina tinyanga hinkwenu va hi patsa va hi nyika rito a va siyi swi fana ni ku na ni nga tanga loko o wa ku a swi kona misava hinkwayo kasi leswi i swa SADC hinkwayo ya misava yi lwelaku ku rhula ni ku titimela tikweni swa endleka. Prof Ndimande a khensa swinene ku mi nyike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina na tshemba mi ta ni nyika swin'wana mi nga se famba. Ina ba mina ni nyika swin'wana ni nga se famba mi ku hayi leswi swa wehe muhaxi leswi a ku jahi ku engeta a siku hi to va na swo xikono xa xihatla xa marito a swa wena i ku tiyisa a ntirhweni wa wena leswaku simama u ya mahlweni khoma lexi swi tsakisile ni vona ringi leyi i ya yini leyi
ni byeliwile Brazil mi nga yi kona hi ntirho wa Sadeke a hlengeletanini valungu lavo basa ni vonile sima swinene hi vuongori la hina leswaku ni sima vanhu byela leswaku a rhambu leri ni rhambu leri la lwandle lina njombo na yi vona ni yana ni nayo se yo kula ngopfu se ni khome na wena ni ku engetela kula emahlweni teka a di teki njombo Kesselslene prof Hakens. Inkom. So mintsero mkara lona FM kumembere no ngotmene tentene pila wara ya kumembere tari eleka ngono ko wohlauleka loyi ku hashala ko wo kusuka halenu ekama vambe hile bopela dambo bya doroba raka malamlele kama spala wa Collins Chavani exifundeni kuloxale Mpopo la hi bulabulaka hi langute ntirho lowu nga kondleteriwa hi lava va tivitanaka SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association lava vingeri vo nhlangano wa tin'anga leti ti vonaka leswaku ku hetelela ku va ku langutiwe ngopfu eka timhaka nkulu ti nga timhaka leti ti langutanaka na ku va ku langutiwa ku xana loko hi kha hi langutane na nhlawulo hi tetani hi endlisa ku yini tani hi rixaka ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka timhaka ta leswaku kavula kurhula ka laveka ni ku byerile ku van'wana na vo va teka xiboho xa ku na ntirho wo fana wo yelana na waluwu eka Jack Bottles ninge vuli ku wa vamani hi ku lowuwani ni nga ka wo bolo humesa xibazana va ku xibazana lexi a xi tila ta kota ku va hi swi haxela hi ndlela yaleyo se na n'wina loko mi lava ku hi ta haxa ntirho wihi kumbe wihi lowu mi nga na wona kumbe swin'wana leswi mi tsakelaka ku hi kota ku va hi swi endla mi nga chavi tihlanganiseni na vafambisi va xitichi va ta mi byela ku swi endlisiwa ku yini leswaku hi ta kota ku va loko hi kha hi haxa mi kota ku twa ku endleka yini eka tindhawu to toleta swikoho swi vulavuri swa ku hambanahambana leswi hi nga ta vulavula na swona ku katsa na boho Prof Hlati lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi kha hi twa ku va ri yini vona loko hi kha hi languteka timhaka leti hi nga ka toho ka siku ra namuntlha ti vula yini i ncini lexi endlaka ku tanihi tin'anga va vona swi ri na nkoka ku va va endla ntirho wa muxaka lowu hi leswi hi nga ta va kha hi bula na vona ha swoho xikongomelonkulu ka vula ku ri ku tiyisisa na ku vona leswaku loko hi kha hi bule na vona hi ndlela yaleyo ha kota ku va hi dyondzisana tanihi tiko hi nkoka swi vula ku na vo tanihi tin'anga va swi lava ku va na ku tshamiseka ku va na kurhula hi yo mhaka va teke xiboho xa ku na sweswi a hi endleni tani hi hlengeletana ku hi kota ku va hi lemukisana hi nkoka wa ku tisa kurhula ku tisa kurhula eka timhaka ta nhlawulo va landzelerisa sweswi swi nga vulavuriwa hi un'wana wa varhangeri va tipolitiki a nga vula ku ni nga n'wi twa nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga wu kha wu va tshaha namuntlha wu ku va ta va kha va langutane na timhaka ta leti ti khumbaka ku vaaki va khutaziwa leswaku va amukela mbuyelo hi ndlela yaleyo a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya mbirhi awara ya n'we yi ta va yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi ta va kha hi twa ku muhumelerisi va ntisela mani hi kota ku va hi bula na vona ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo loko ha ha ri ka mahungu tsundzukani ku na nongonoko wo hlawuleka namuntlha wa ngula ya vutivi laha ku nga na mavandla ya tipolitiki lama nga ta va ma kha va njhekanjhekisana se mi nga kayeli nongonoko wolowo eka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga SABC 2 hi hafu ku pile awara ya nhungu hi ndlela yaleyo vuxokoxoko lebyi ni nga byi kuma hi ku ta va ku ri njhekanjhekisana vandla ra ANC vandla ra EFF na vandla ra AADP ku xota rin'we ni nga ri rivala kambe ke vete ku ta ku ri na mavandla na DA ya va ta va ri mavandla lawo ya mune nga ta va kha ya njhekanjhekisana hi hafu ku bile awara ya nhungu madyambu lawa ka ngula ya vutivi kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta misekeni a hi amukeleni bongi n'wan'wanati maluleke ya bongi ePolokwane nobody sishile Libuho lalela Mokopane uyikuma hi 99.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela inkomo inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we muhleri wa tipolitiki u vula leswaku varhangeri va mavandla va fanele ku dyondzisa valandzeleri va vona masipala wa Tshwane wu sorha swinene mihlaselo eka varindzi va wona maphorisa na swipano swa vaxilamulelamhangu va le mugodini lowu nga tirheki mahungu hi xitalo hi awara ya n'we Tshana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingisero mngena lona FM ta ka wena hi teri ku tisela nongonoko lowu kusuka ka mavambe
hi ndlela yeleyo ku tisela nongonoko Africa wa vulavula lowu vutisiwaka n'wina hi ku seketeriwa va SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association lava va nge ri va tiyisisile ku vona leswaku hi hlengeletana namuntlha la ku va xin'wana lexi loko ya kha xi tlanga laha mchangani xi fika kahle xi ku kwatsa la tindleveni ta mina kambe ni khomeli mingisero wa Munghana Lonene FM ku na n'wana nga ni rhela ntambu la kambe hayi se hi tshamisekile ha khensa swinene hi ta ri hi ku tisela nongonoko wo hlawuleka nongonoko lowu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association na ku amukela hosi Xikavandla na ku bula na vona kantsongo kusuka ka Contralesa hi twa ku tanihi tihosi hikokwalaho ka yini va voni swi ri na nkoka ku va ka xiphemu xa ntirho wa muxaka lowuwani nako loko va rhambiwa vete ntirho lowu ewayini ta vetse ta nhlekani ehlekani kalanga ehlekani ni le ka muhumelerisi Tindlani ku katsa na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene hi ku kongomisa ka Afrika wo vulavula a khensa swinene na tsaka swinene ku mi vona endhawini na swivutiso swo tala kambe a swi nga ti namuntlha a ni telangi swona loko n'we va mi rhamba namuntlha laha vete ku lava ku endleka yini loko va hi rhamba tanihi Contralesa va teri ku na ntirho wa ku ta chela byala vusila kumbe ku phahla leswaku hi ta va na mihlawulo ya leyi nga rhula hi ti 29 ta May kona ka lembe reriwani se swi nga leswi ivi tanihi Contralesa la ka masipala wa Collins Chavani na Levembe mi vona swi ri na nkoka ku va xiphemu xa ntirho lowu i ntiyiso hi vona swi ri na nkoka swinene tanihi Contralesa mi ta tsundzuka ku Contralesa hi nhlangano wa tihosi lowu nga na mitirho yo tala kambe ka ku katsa ka yin'wana ya mitirho ya kona i ku va hi langusa timhaka ta ndhavuko mfuwo ni mahanyelo se hi voni swi ri na nkoka ngopfu ku va hi tirhisana na tin'anga ta hina ngopfungopfu leti rhangeriwaka tona ta SADC hi Professor Hlati ku va hi va na vona ene hi va hi ri na vona ku sukusela le ndzhaku le loko mi langusini na jaratini leri mi ta swi vona ku akiwile swinene va kha va jikajika va hi komba hi hina hi nga tala hi ta tlhava foxolo ro sungula na loko va endla foundation hi ta vekela xitina ro sungula se na namuntlha na sweswi ha tirhisana na vona Prof Hlati na tin'anga hinkwato hi ku angarhela ta SADC maxi loko hi ka hi languta ntirho wa muxaka lowuwani hi languta ku wa fanela ku va kona ni le ku languteni ka ku a ni ho ya ku hlawuleni ivi hi hlawula loyi hi n'wi hlawulaka swi hela
wa fanela u va kona loko mo languta xiyimo lexi hi nga ka xona kule ku phikizaniweni mihlangano kumbe tiphati leti ti yaku ku phikizaneni ti kwalomu ka 70 hi nge se katala va vo tiyimela hi voxe se mi ta swi vona ku ri ku ta va na phesa la tikweni se swi na nkoka ku ri hi kongomisa ka vanhu ku ri loko ha ya ku hlawuleni na ku hlawuriwa a hi amukeleni hina le mugangeni ri tihosi hi pfumela vanhu va ta va ta gangisa tivhoti va amukelana leswi va ngo political tolerance na loko mbuyelo ya vuya a va vi na ku amukela lava nga ta va humelerile va tlangerisa lava nga ta va tsandzekile after 5 years va ta tlhela va nyikiwa nkarhi wun'wana vona swi fanele swinene maxi se mi hetsela mo ku yini ka rixaka hi ku angarhela na tin'anga hi kongomisa loko hi kha hi languta ka ntirho wa muxaka lowu munhu ku ri aka tin'anga ku sungula hi ku kongomisa ku ri amukhesisa n'wina tin'anga loko se mi langusiwa kahle mi swi twisisa ku ri sweswiwani a ma ha langutiwi hi tihlo leriya a swi vulavula ku biha khale sweswi tin'anga mi ta ti vona ti hlambile ti basile ta hatima loko mi ti vona laha a va ku ri nga ku loko ri nganga u fanele u va u thyaki swinene mara prof la ti vele ku tina xiyenge xin'wana xa ku komba ku tin'anga ti fanele ti basa ti tirha hi ku tshembeka ti nga pfumeli leswiya swa ku vanhu va ta hlambisiwa hi mhaka va onhi swo karhi va tirha na ku tsene va pfuna va tshungula mavabyi se aka rixaka ha vula sweswo ku ri navelela mukateko a heni ya hlawuriwa hi hlawuliwa hi amukela mbuyelo lowu nga ta va wu humelerile mara la xikarhi laha a hi veni na ku amukelana hi ku vo tala hi nga ku tipolitiki leti se hi endli khariya leswo loko ni nga langiwangi nga ku un'wana u fanele a suka misaveni se hi vula sweswo tanihi contralesa na tinganga ku ri hayi a hi amukelaneni hi va na nhlawulo lowunene lowu nga ta va na ku rhula maxi kambe n'we mi ya vhota mani mina ni ta fika ni vhota ni decide kwalaha siku leri ni nga ta vhota hi rona a ni nge ni vhoti xihundla ku na un'wana a nga tshama a ni tivi mi le ka xiyimo xa ku vulavula hi swona kambe ku na un'wana miyingiseri hi nga fika hi dodombana a moyeni siku rin'wana a kha ni simula ku ni twa mi kha mi vulavula mi ku hosi xigamalo va vekiwe rini siku yini mi le ka xiyimo xa ku mi nga hlamula min'wangulo ya muxaka lowa ni ngo xi hlamula hi ku komisa mara xi lava nkarhi wo leha mara ku ri vayingiseri va nga sali ka ti-question mark ni nga swi hlamula hi ku tsongahatanyana kutsongo ku na mhaka ya ku veka hosi kumbe mo sungula hi vulavula ku ri hosi ku appointa ndyangu ivi mfumo wu recognize leswi va nge ku tekela nhlokweni swi va swi heleli kwalaho ivi ku tirhiwa then swa endleka ndyangu hi ku ya ka xikhwama xa tiko na va ndyangu va decide ku la ta endla ntlangu lowu ku dyiwa nyama se leswiya hi loko se ku tata ku ya vekiwa hosi ku endliwa swin'wana na swin'wana mara a swi siveli ku ri loko munhu a nge se vekiwa ximfumo xitulwini a nga appointiwangi because loko ndyangu wu appointa mfumo wu recognize wu tlhela wu hakela munhu loyi wu hakela u le ku tirheni tanihi mufambisi wa tiko rero kumbe muganga wolowo ni ngo mi nyika xikombiso tolo ni twi mi kha mi vulavula na va xikolo xin'wana va ku ri va tsarile va pasile mara a va kumangi ti-certificate ta vona se mi kuma ku loko mi pasile swilo leswiya ku endliwa graduation a hi ngo mi kuma ku a va graduatangi loko van'wana va graduata hi ku a va kolota sweswi viliwa a ya kuma xitifiketi xa yena namuntlha a swi vuli ku a nge a ya maketa tirho maka va n'wi vona nga ntlangu wa graduation u pasile munhu loyi u na ti-qualification ku ringana se na vuhosi swi tano ku appointa ndyangu ku recognize mfumo leswiya swa ntlangu swi dya nyama swo va swa un'wana na un'wana leswiya a swi siveli nchumu ku munhu a fambisa tiko ra yena hi ndlela leyi mara ndyangu hi wona wu decidaku ku ri hosi mani a appointiwa ku heleketiwa mavito government yi recognize even then ntlangu swi ta ya xikhwama xa mali ku ma endla ntlangu ku ma mi endli mara swi sivi nchumu ka ku tirha ya mahlweni na khensa yaleyo mi yi hlamurile patu ke ri fikoko a ni kha ni hi doja leyi mani rivala vhele va swi tiva na vayingiseri va mehe ku xin'wana na xin'wana xi landzelela ya patu kalanga hi le henhla ka yona ko va ku sweswi maswo xiyimo xa kona xi katsana na mihlawulo na hinkwaswo mara leswi hi nga gina kona swi yo biha laha mi kuma ku ri se mapatu hinkwawo ma kholisi chavani ma katsiwi ndhawu yin'we under one basket nkarhi lowuya a hi swi kota ku hi landzelela patu ra hina ra D3640 leri ri sukaka ka mpambu ri nghena ka xigamani milamula dumela ku ya fika ka midabula se loko sweswi hi fanele hi tirha hi mapatu hinkwawo ma kholisi chavani leswi swi hi salisaku ndhaku mara a yi yima nkomiti liya mina yi nga ni kombela liya ya va tivillage ya ta 5 ni nga ti hlaya ku ri ni landzelerisa mhaka ya patu lexi xi nga hi khomeleta sweswi i ku va ku ri hi fanele hi cheliwa laha ka va hi nyika report leyi va ngo i very detailed design report loko va mi nyika report yaleyo hi yo yi kotaka ku ri ya mi komba ku se mi ta ya ka xiphemu xa mhaka ya ti-construction lowu mi kombali budget se mi ta tsundzuka ku hi 2022 November ku sunguli ku tirha ti-consulting engineers va nyikiwa 8 to 10 months ku va ta va hetile yi expirile sweswi nga tshama na n'wi kwala se hi le ka 18 months swi tlhela swi hi kombisa tingana ku vulavula hi swona mara a ni ta ku hi nyikeni chance kumbexani vhiki leri na leri taku loko hi kumi karhi ni ta lava status update le ka province ivi hi vona ku va tata va hi ku ni vona va kha va celacela ku na nkama n'wana ku celaceriwa laha ne
ya loko va celecela ku ri sweswo ku va teka tisample ku ri va vona ku ta laveka misava ya njhani ya gravel tiboropiti ti kona ti-identify wili va ta vona ku va ta lava xikontiri xa mixaka muni a swilo leswi hi ti-piece ku va lava mixakaxaka luwa se hi xo xiteji lexi nga hi khomeleta a hi koti ku hindza hi ya aka construction hi nge se za hi heta lexa xa ti-design ku lexiwani xi nga hi khomeleta lexa xi va xi heli 8 to 10 months a hi ta va sweswi hi vulavula nkarhi wun'wana se hi kombeli budget kha va hi nyika mucontractara mara na ha vula sweswo hi ku khomisana ka muganga liya ni nga hi hlaya na swiyenge leswin'wana swa vamalamuleli taxi association na vafundhisi na van'wamabindzu na vakhanselara na tin'anga ta laveka hinkwaswo ku ri hi kota ku hi humelerisa mhaka ya patu leri ro ta le ka xigamani mali ni mi nikile masiku yalama mi nga ma kombela ndhaka vhiki leri taku ku ta ku ri ravunharhu hi n'hweti ya khotavuxika vhiki ro sungula okay ni ta mi fonela hi ravunharhu ni lava ku twa ku status report xi ri yini hayi mi amukelekile le kaya ma swi tivi ndaveze ta ni khenseli swinene nkarhi wun'we na hlayisekanga inkomo ximani khwatsi mona hina ya gingirika halaya no inkomo ahe a khensa sweswo miyingiselo mugana lona FM na ku Africa wo vulavula hi tisala wona twik kusuka leno eka mabambe eka nhlekani lowu hi bula na Ndavezitha i hosi xigamani vatwile va kha va kombisa hi kusuka ka contralesa ku na un'wana ni n'wi voni hi ku na swi tiva ku loko ndzi ni vona hosi xigamani na yani fanele ni n'wi vona a ni swi tivi va kwihi no a va ri tleleni a va ri kuteni mi swi tivaka swa migingiriko mara va ta mi joyina kese za hi famba ha vona ma swi tiva ku dokodela gulugulu i munhu wa ku hi tshama hi ri mathwisi hi kwala na kwala mara va ta fika ha ri busy nyana van'wana laha kesi ximani kwala ikoma khensa swinene sweswo miyingiselo mugana lona FM minkarhi yo tala loko ni va vona na vona na gulukhulu va ri kwala tlhelo hi ndlela yaleyo loko ra ku Afrika va vulavula ntere ku na vanhu vo tala lava nga ta va ri koho va kha va vulavula eka nhlekani lowu va hi nyika mahungu hi ku hambanahambana ka wona hi ndlela yaleyo hi yo mhaka hi kha hi twa namuntlha hi kha hi ku haxela nongonoko lowu kusuka haleni eka Mavambe hi lowu nkarhi 15 minutes ntsena hi nga se ba awara ya 13 awara ya 13 mahungu ya misava kwala ka Mungala Lonene FM makombandlela ivi ku nghena van'wani va fika va tshama ivi va khwandla mavoko va ni languta a wu lata ku yini se na ta va vutisa ku za va ku a ni lata ku yini vo va vula ku yini hi ndlela leyo hi le ka nongonoko Afrika wa vulavula kusuka eka Mavambe yasis menjani kitonka eko wo ka ri wa nchuxeto nyana so a wu nchuxeti next alright mina ni khalanga pet na tebula hi le ka Munghana Lonene FM byana ni va yingiseri n'wina mhaka Shame. What do you do as an institute? Oh, we do teachings, herbal teachings, African medicine, you know, how to develop yourself as a young healer, how to go about helping people, so yeah. And where are you based? In Pretoria. In Pretoria. Now, you teach only those who have since gone through the process of being an Inyanga, or any other person can choose to say, I want to be taught how to deal or work with traditional medicine? No, at this point we only teach people that are aligned with certain elements in healing. What do you mean aligned? Traditional healers, herbalists. Yeah. I mean, like Aniri, from what I know, maybe you'll correct them. From what I know, it's you need to be initiated to be an Inyanga and then you become a traditional healer. So my question was, can I do it even when I have not gone through that, to say, let's say for example, I'm just a person to say, I'm interested in knowing our herbs, how they work, and. At this point, no. Because remember, it says Herbalist and Healing Institute. There are people that don't go through the initiation process, but they are herbalists. They're gifted in medicine. In most cases, people dream about certain medicines that they need to go and get to come through and help other people. So, no. Oh, so you can't take me if I don't know whether I'm gifted. No. No. I mean, I switch to Mingserom Garanon FM, but really bakombisa kubo, iba babele ku fambiseni na timhaka ta ku horisiwa
ka vanhu lava va tirhaka hi ku horisiwa hi xintu. I can't seem to see your name here. What happened? Is it there? Okay, let's see. There was a spelling error, so yeah. Oh, okay. So is this your surname? So you can speak Venda? No, I'm not Venda. I'm actually Tonga, Changanesh Lung, but I'm not perfect. Okay, I mean it. Se namuta loko hitela la veterita ku ta eta khongela la timhaka eta phahla la timhaka ta nhlawulo. N'wina mi fika mi ndla yini loko ku ri na ntirho wa mixikolo? Mi va komba murhi ku hayi a hi tirhiseni murhi? No, because we're heading towards the elections, there is a procedure that takes place to speak with abantu balele, abantu abadala, you know, to let them know that there's too many fights, you know, people fighting against each other, and we cannot receive the goal that we want due to the fighting and everything, you know. So it is important for us in everything that we do that we sit down and see pashe and rebigele badimo in what we want to achieve. So because people that have been in the political fraternity, the ones that have passed on, they will also be able to hear the cries to say that it is enough, it's a lot, irregardless of which party wins. It's not about a specific party winning, but it's about us coming together and partnering and praying over a peaceful election, and also partnering over a party that will be able to come through and serve its purpose within the country, you know. So not for personal gains, but actually just to give, you know, South Africa a better opportunity, service delivery, you know, and all these things, employment, the murderings, the killings, the rape, the kidnappings that needs to come down. So that is what we're trying to achieve, to say that if we put it, because remember, Khosi haitipuse ngaka. So in order for Khosi itipuse, there has to be ngaka behind it. So the purpose for this event today was specifically to say that we are pleading with our ancestors from various, because we've got healers from all over the SADC, you know, from Mozambique, Swaziland, neighboring countries, and also traditional healers from South Africa, Limpopo, Giyani, Zanini, throughout Gauteng, to come together with their own guides so that we'll be able to partner and pray over what is needed right now in the country. So that's why we're here. You spoke about something which is the thorny issue, the issue of killings. Yes. And sometimes they would suspect or accuse traditional healers and say, this one is responsible for the killing. Before we even go to my question, how do you feel when people do that? Is it because of lack of knowledge, or is something that you think might be influencing that thinking? That is a very thorny issue, yo. It's very thorny because the killings are escalating and nobody's doing anything about it, according to me. We are not getting any way forward in regards to that because people are misinformed. People don't have the accurate information to say that we do not use human bodies. Nothing that has got to do with healing has got to do with any human body, whether alive or dead, not even the strand of a hair that gives healing. So I think it's the teachings that are more important, that people need to be taught about African spirituality and where we come from as healers. We need to be protected as healers. We need to protect our fraternity, very important, so that people will be able to know healing has got nothing to do with killings. Healing has got nothing to do with any form of anyone's body part, whether young, old, or Healing has got nothing to do with that. But what about progress? Because that's what people would say. Yeah, I think people are misinformed. Remember, as healers, we are the light. We bring the light. We've got nothing to do with killings. Those are people who woke up and decided to form their own,
little rituals and whatever in the name of healing. Because now, if you're wearing a cloth, yabadimu, and you're doing those things, then it's like one potato spoils the whole bag. You understand? So those are people that do dark things. Hence, we're saying if the right political party is voted in, they will be able to come and curb such things as killings of young children and women on an innocent basis. I see. Okay. You said in Tonga. I'm even confused now. You speak Zulu, you speak Tswana, you return Venda, you Tonga. How to Kokwana at the back will teach you. Ntabala bulakahle. So means I'm gonna learn a family by Blanavana is Charmaine, the Babakava Nika, ma endelo yat Makata Saku, the Makata circular Trinan Coca, Hikokola, Casbangelo, so Ambana, Banas, so Kunga Sosoles, Saku, Bona de Saku, Kobanan Samseko, Inkari, one Shaul. Kasi someone they say as enda sa kukuba nanterwa mshakalo wo wala wakuba kulangtua itimakata leti langutaka matsamele ya swili ngofoflo ka langutaka makata ela vanhu va langutaka kumbe va vonaka ko matirhelo ya tinganga hi ku hambana ka tona hi ndlela yoyole se makala indako ku ize hlangana na mutla eta kota ku va hi bula hi bona na lo ankata botila yenga ta va eka hi bula na yena hai mativana nundi ya boti yingolova mara swina mhaka eta swilunghisa aya amkeleni Professor General Mathibula lava hi bulaka na vona hitile la namuntlha siku leri ra nkoka ntombi kamba byela ku hikokwalaho ka yini hi ri la a hi sunguleni kwalano no inkomo mariva na ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene ka Afrika wa vulavula. Namuntlha hi fike la hi nga koho hi xivono xa Chief Professor Hlathi lava va nga swi vona ku swi na nkoka tanihi madokodela ya xintu ku hi fane ku sumeriwa va le hansi ku fana na khale loko ku fane ku ni na mpfula yi nga ni vakhegulu na vakhalabya va famba va ya phahla va cina mpfula yina va swi vonile ku ti-political party ti tele sweswi ene ku na mitlimbano leyo tala leyi nga koho la already kun'wana ku nga sungula ku hala ka ngati se ku hi fane ku ta buwa mancomani ku byeriwa va le hansi ku mimoya leyi nga kona ya ku lwa a yi hansi hi lava nhlawulo wo famba kahle ku byeriwa swikwembu hinkwaswo swikwembu swa vangoni swa vandhawu ku tsundzukiwa vanhu lava nga tisa ntshunxeko la va Oliver Tambo swikwembu swa vona na vona hi ku se va tlerile va Mandela va Sisulu hinkwavo vanhu lavaya hi voho va nga ndla ku na hina tin'anga hi chucheka hi za hi kota ku vulavula na le ka radio a hi vitaniwa ti-tour doctor mara ku nga ri swona namuntlha hi vitaniwa tidokodela na tiprofesa hi mhaka wa mfumo lowu nga ta ene mfumo lowu nga ko futhi wu ndle ku vanhu va chucheka that's why ku ri na ti-political party ta ku tala sweswi tin'wana hi ti tivile maviti ya tona se hi ngo hi boha mimoya hinkwayo leyo biha ku vanhu a va koti ku khodelelana va kota ku loko van'wani va famba va kha va campaign ka ha sale masikunyana ku yiwa ku hlawuriweni hi lava vanhu va za va ya nghena ka ti-ballot paper va funga leswi va lavaka swona hi khongelela na mfumo wa hina wa ANC ku a va fambisi swilo kahle ku nga vi na ku tlimbana va humesa masocha maphorisa hinkwavo vanhu lava nga ta huma hi lava na vo va hlayiseka ku nga hlayiseki hina ntsena ku loko swi ya hela tiko ra South Africa matiko hinkwawo ma langutela
ku la ku vona ku swi ta fambisa ku yini. Se hi leswi a hi swi phahlela namuntlha hi byela lava nga tlela ku va byela xikwembu xa matilo hi ku xo xi nga na matimba hinkwawo. Hi xinganga hi ri va byela mudavuri ku mudavuri a yetlisa moya ku va na kurhula laha tikweni. Se hi ngo ha khensa ka Chief Professor Hlatu ku va te na mihleketo leyi. Hi tlha hi khensa na munghana lonene ku loko va mukhwenutini mi kota ku ta na vurhangeri bya Sesi Rosana na n'wina Mahariva ha khensa na team ya n'we hinkwayo ku va mi tile la mi ta haxa moyeni ku vanhu va na hina na ku khensa tin'anga hinkwato lava va nga khodelela ku ri na swimoyana vusiku ka titimela mara va chaye mancomani va cina vusiku hinkwabyo ri za rixa na swilo swa va siya a swi ka swi huma na swikwembu timanga kwaku no a fona ku ri na timanga la na hi tiva ku lomu ku nga na swikwembu ku na timanga hi tikhayini mi ta ti dya loko mi heta laha ni mari ku vulavuleni na tichigwani ti tele kwala loko mi huma hala mi to langa ku mi ti mikisela njhani mari mina swi ri khomi kahle kambe a hi hetiseleni ni vone na va Radio Mozambique va ri la swi vula yini ka ntirho lowuwani loko hi kha hi languta ka nhlenge lowu nga koho na xikongomelo lexi mi nge xi sunguriwe hi Chief Professor ku va ku hetelela ku va na ntirho wa xiyimo xa le henhla hi ndlela leyi. Va Radio Mozambique va hi sapota ku fana na n'wina va SABC specific munghana lonene. TV leyi nga ta ya Mozambique yi fana na SABC ya le Mozambique. President wa Mozambique hi sapota swinene hina tin'anga la a nga za a vula ku ma swi vona ku akiwa university la ya miri ku loko yi pfuriwa university leyi i tata personal hi yexe na tin'anga ta Mozambique wa ti kona vo tala va n'wi tiva Professor Ndimande vanhu vo tala va South Africa va khenda kwale ka yena a na hi vulavula na hi kwa se na mina ka ni zama buti va zamela vanhu vo tala na va lava va ngo he tin'anga ti kahle va khome swin'wana swa tibuku ta vona ku a ti kahle va teka matimba kwale va vuya lava fika va vulavula swilo swo ka swi nga twisiseki. a hi yimeni kwalaho ni khensile swinene Mohariva hi khensile ku mi vona ha tsaka ku mi vona na koho swa tikomba ku mi hi rhurile kahle hi le ku dyeleni laha hi nga koho ha khensa swinene yana ni mahlweni na ntirho wa n'wina wu famba khwatsi. Ni khensa ngopfu Mahariva hi khensa na vayingiseri va munghana lonene mi mi tirha kahle tin'anga va ri loko mi humana hinkwenu va ka munghana lonene va forise mirhi hala mi to langa ku mi la ku teka wayini kwala mahala wo ni tiya loko ni fika mi ni chava na wa ku vavasati va mi fonela va mi kombela u koho so Victor Mgalelo FM lava hi bula na vona Prof General Mathebula inganga lava va tirhaka kahle hi mirhi va twa kha va vula na yin'wana va yi vula hi mavito ku yi tirha yini loko ka u swi tivi swi tshiki loko ka u swi tivi yi swi tshiki kambe hambiriswiritano Victor Mgalelo FM ya ka mahungu ya misava lava hi nga lulamiseriwa wona hi bongi n'wamungwanati Maluleke kambe hi nga siya koho twana leswi hi lawa mahungu yo tsakisa eka tikhasimende ta FNB tshama u yingisele ndzhaku ka xiviko xa mahungu kutani u ta twa leswaku u kuma njhani 100 rand clicks cashback hi May pfhumba ri na swipimelo na swinawana swa ku kuma mimbuyelo First National Bank i xiyenge xa First Rand Bank Limited. Tona vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero munghana lona FM hi laha hi nga kona nongona ku Afrika wa vulavula i 10 minute ntsena pela awara ya 13 ya ku amukela mingisero me ka xiphemu xa vumbirhi xa nongona ku Afrika wa vulavula ndzi ri ni ku tisela wona nongona ku lowu thwi kusuka haleno eka Mavambe hela ni nga kona namuntlha la ku tisela nongona ku hlawuleka lowu nga tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va the South
Southern African Development Committee kumbe ni khomeni mingisiro mina na tlimbekela kambe i va SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association lava hi bulaka na vona eka nhlekano va kha va tisela swiyenge ku hambanahambana ka swo swa tin'anga va vulavula xikongomelokulu xa ku hikokwalaho ka yini hi hlanganele la ivi mcindani a ni tisela van'wani va fika loko va fika lava ni thava a va ni xeweti no ni xeweta kambe ke loko va nga se ni xeweta imani va amukela hi kota ku twa ku hi voma va nga ni thava enhlekani Mashi. Minjani? Ipukini pshela n'wina. Ipukini. So. Mina ni khalanga n'wina ke. Mina ni Councillor Mabasa Doris. Kwala award 20 as ka masipala wa Collins Chabane. Namuntlha ni lani hi ku yimela Mayor wa Collins Chabane bona Councillor Maluleke Shadrack Gezat. SG. Okay, ai tlheleleni la ka ku hi masipala kumshani tani mukhanselara wa wadi hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka loko va mi rhamba va te ku ta ndliwa yini la namuntlha loko hi rhamba va tiri ku ta a ku phahliweni ku endlela ku mihlawulo leyi ya ku aka yona yi famba kahle ku nga vi na mikitsikitsi mi vona swi ri na nkoka ku endla ntirho wa muxaka lowu hikokwalaho ka yini ku fanele ku phahliwa hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti swa laveka ku endliwa leswi swi nga le ku endliweni hi vona swi ri na hi ku hina va ri hina ripfumelo ra ku hambanana na ripfumelo ra ndhavuko a hi ri tekeli ehansi hina ku pfumela eka rona se hi yo mhaka hi vona swi ri na nkoka loko va swi tsundzukini Professor Hlathi ku namuntlha ku va na siku leriwani ku ta phahliwa hi ri masipala na hina hi kona ku swi seketela ku leswi va nga swi endla i mhaka yikulu swinene hi vona va endle swilo swa kahle ngopfu hi ku hi masayiti hinkwawo hi ripfumelo ra ndhavuko hi ripfumelo ra vukhongeri hinkwenu sweswiwani hi busy ku va hi khongelela mihlawulo leyi se a ni makhongelelo ma hina hikokwalaho ka yini swo fana swi endliwa a ni ko hlawuriwa swi khongeleriwa yini mi khongelela ku okay namuntlha laha ku phahleriwa ku vandla ro karhi wina kumbe ku phahleriwa yini ku ri mihlawulo leyi yi famba kahle ku nga tshiki ku va na mikitsikitsi a ni ma swi tiva ku ri swo fana na mihlawulo wa lembe leri mavandla ma tipolitiki ma tele swinene and van'wani va sungula ku nghena aka wona mi kuma ku a va swi twisisi ku endleka yini se leswi ku khongeleliwaka swona i ku a va ngheni ro sungula va kha va nghena eka mhaka leyiwani ya mihlawulo va swi twisisa ku va u hluriwini loko ku hlawuriwa mi hluriwa a swi vuli nyimpi hi leswaku hi lava ku va na kurhula ku va na mihlawulo ya ku tshamiseka ku va na kurhula atikweni kambe mi ta swi vula njhani sweswo ku a ku vili nyimpi ku ve na loko ka nga se hlawuriwa na loko sweswiwani va ku hayi ku na debate lahaya eholweni liya ku ta switulu xitichi xin'wana xa nhlangano wa haxa wa Afrika-Dzonga xi hlwele ku haxa na kona ku muxaka lowu wa ti-political debate ku ka ku switulu un'wana kha ku yini swi ku yini se swi swa muxaka woluwa na loko mbuyelo wu humini vanhu va nga pfumeli a hi hlamali hikuva va vona na loko ta haya kona hi yo mhaka muhaxi hi nga ku vuleni ku hi le ku khongeleni hi ku vanhu vo sungula ku nghena aka timhaka leti leswi mi vulavulaka hi swona swa tihoyihoyi loko ku ri na ti-debate i vanhu lava ngo sungula ku nghena aka timhaka ta mihlawulo a va swi twisisi ngopfu vanhu swilo leswiwani se hi yo mhaka hi ku hi khongela ku va na kurhula lava va nga tsandzeka ku swi twisisa va za va fikelela ku va swi twisisa no ya khensa swinene tanihi masipala mi tiva ku ri na minhlangano yingani ya tin'anga laha ka masipala wun'we mi tiva ku ri wun'we kumbe hinkwayo minhlangano yi kwala kumbe tin'anga hinkwayo ta Collins Chabane ti kwala kumbe a mi le ka xiyimo xa kahle xo vulavula lesweswo ya okay ni byeleni leswi mera va nga mi rhuma ku mi fika mi vula swona leri mi va byela ku yini vanhu lava va nga la leswi hi nga ta ku byeleni ka swona lavawani va tin'anga kumbe kwala a yunivhesiti leyi hi nga ta aka yona namuntlha i ku ta hi ta va nyika seketelo na ku khensa hi ku swilo leswi nga ku endliweni haleni kwala yunivhesiti leyi hi nga ka yona i swo sungula kwala South Africa ku va na yunivhesiti leyi yi dyondzisaka hi timhaka ta swa ripfumelo ra ndhavuko ku va lava ku humesa madokodela ya xintu
ku va kota ku dyondzela ku tiva ku murhi lowu endla yini lowu endla yini se hina hi ri masipala wa College Chavani hi titwa hi ri vakateko swinene loko swi sunguli kwala andzeni ka masipala wa hina kwala aka South Africa hinkwayo. Na n'wina mi ta mi ya vota ne? Ya kona ku voteni. Hayi a mi phahlela ku mi vota kahle. Hi khensile Mwashi. Na nkomo mana khensa. Kambe mi te n'wina mani Mabasa. Kansela Mabasa Doris. Mabasa Doris. Kusuka award 22. Award 20 kwala ka Mavambe. Ka Mavambe. Award 20 yan'we yi katsa miganga yi nga minharhu ku nga Jim John Mavambe Makumeke. Swi vula ku fane ku ya tirhiwa ku vanhu vo tala va ti tsarisela laha hikuva a va kona ka vota swirho kuze ku va miganga leyi minharhu ku ri wadi yin'we mi ya va byela ku khalanga yi vula sweswo hi tsarise ngopfu Mhashi ko va vanhu vatsongo ka miganga leyi ni vula ku hi tsarise ngopfu loko hi za hi kumeka hi ri tiwadi tinharhu hi tsarise hi ri ti-village tinharhu hi tsarise ngopfu ku na lava nga ka wadi rin'we va nga na 7-6 wa ti-village Mhashi se na loko hi tikuma hi ri na matiko manharhu hi twa hi tirhe ngopfu kambe famba mi ya tirha siku ku fane ku huma tiwadi tinharhu kwala hi ta tirha swinene enkomi khenseli swinene mani thank you aye Councillor Doris Mabasa kusuka ka wa 20 ya masipala wa Collins Chavani vativana kambe ke la ku ndile mavhengeleni mingiselo mugana non FM tari nongona ku lokutisiwa ka n'wina ku seketeriwa hi lava ti vitanaka Southern African Development Community Ancestors Traditional Practitioners Association hiyo mhaka va ku i SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association wa swi tiva ku SADC loko yi sungula khale Afrika-Dzonga yi nga ri kona a yi nga ri kona Afrika-Dzonga loko SADC yi sungule Afrika-Dzonga yi nga se va kona hi 1992 yi nga nghenangi ka sweswo hi ndlela yaleyo kambe ke hi leswi hi nga ri ku fambisani swona mingiselo mugana no FM ni nga ku hlawuleka loko ku tiselaka wona kusuka haleni eka Mavambe a ni tivi ku la vhengele leri hundzile kumbe ra ha ri kona mchangani ta kota ku loko ku ri ra ha ri koho a hi ta vuya ka rona ivi hi ta vuya hi yisa mahlweni loko ku ri hundzile na swoho hi nga kota ku va hi ya amahlweni hi ndlela yaleyo kambe ke swi tikomba ni nga se hundza a hi hundzeni la hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka leswi matihlo ya le ka van'wamatsambu wa xiyimo xa le henhla kusuka ematikweni ya ku hambanahambana ku katsa na Afrika-Dzonga loko va lulamisela nkhuvo lowukulu wa mitlangu emisaveni hinkwayo tindlela hinkwato ti kongoma eParis laha ku nga ta va ku ri sivasivana eka mitlangu ya le matini matsambu archery golufu hockey bolo ya milenge na yin'wana yo tala van'wamatsambu va xiyimo xa le henhla va ya lwela mijeko ya matiko ya vona #the global battle of great athletes tokota mitlangu ya ti-olimpiki Paris 2024 kusuka hi wavuntlhanu wa ti 26 July ku fikela hi sonto wa ti 11 ta August eka switichi swa SABC TV na le ka switichi swa SABC Radio SABC Sport i vahaxi va ximfumo va ti-Olympic Games Paris 2024 Zumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni lava ku ta tiva ku uze u nga ringeta ku lava ntirho hi ku aplya gay a ni ngo kun'wani ve haplakana masiku lama hina van'wana hi lo hoxa pasi hi darata evaka no tanani mi ta tirha swo taniya vubihi lebyi mi nga hlangana na byona hi timhaka ta ku apply online hi loko se ku laveka ti-admission fee ntirho lowu mina ni wu tirhaka sweswi wo fambisa vapfhumba ni wu apply online swi ya hi laki ku u applya u kuma ti-scammer u applya ku va ri swa vanhu va kahle loko ni ri kwala ka interview ne u ni swi tivisa ku ni nge tekiwi a ni dyondzisiwa ku ti xavisa mina hi nexe ne ku nga se ku va na ti-results ni byeriwa ku hana well loko a wu ti xavise hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi a wu ta va tekiwini yes manta ni veni wa ku tsoka ku ngo na swimovhamovha ni laha handle njhe ma hakela kwala 2 to 3 musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM magombandlela tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Isso mingiselo Munghana Lonene FM magombandlela ekutisela okay khensile mchangani khensile swinene sweswo mingiselo Munghana Lonene FM khensile makumembirhi timinete ntsena ku bela awara ya 13 hi le ka nongonoko wo hlawuleka loyi ku tiselaka wona kusuka haleni eka Mavambe ya lava ku vulavula na vona sweswi
u ta swi twisisa ku ku endleka yini la. Professor Langa va ri i va international relation ambassador ya SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association, hi vona va ku bula na vona. Kambe lexi ni tsakisaka i ku i dokodela kambirhi, se va nga ta ni byela ku dokodela kambirhi njhani. Hi vona va ku va ne bula na vona hi ndlela yale. Prof Nhlekani. Nhlekani minjhani? Pfukile minjhani? Na lava kaya minjhani mi pfukile? Mativa man. Tsakela ku vula na n'wina namuntlha. Yes. Vakachile. Vakachile. Mi nga byela vayingiseri ku n'wina mi suka kwihi? Mina ni suka Bronkhorstspruit. Professor Langa wa ka Mbonani. Okay. Se va ntolovele Ilanga. Okay. Ni byele ni nyana ku ni lava ku hi ta vulavula hi siku leri namuntlha mara i purpose of the day mara hi nga se vulavula hi yo. Loko hi nga se ya moyeni mi tirhi minganga kambirhi. Ni byele mi vula yini? Ni dokotela wa Xilandi ni dokotela wa Xilungu. So dokotela wa Xilungu mi vula lo wa stethoscope? Yebo. Swi endlisa kwihi? Loko ni ri xikoleni a ni xaniseka. A ni nga swi rhandzi swilo swa vulandi sa Xilandi xa timnganga ni ku tin'wanga ti dyondzanga yini swilo swo tala. Se ku fikela nkama ya ku ri mikwembu ya mina i ni karata. Ni babya ngopfu. Ni famba psychologist ni nga pfuneki. Till nize ni famba ni hlangana na kokwani mun'wani ni ri Maputo a ku ka mina wena u nganga wena lo buya we famba ya ka ndhawu ya so se kasi ta hundza kwalaho. Se loko hi hundza kwalaho loko mi ya Maputo a mi lo ya hi holiday loko mi ze mi tikuma mi ya byeriwa ku mi nganga n'we? Aya shopping ani market a ri market. Yeah. Se a vovolo a ri Thursday se ni ku mina vovolo wona phaphela lo. Ubona nganga ka mthatha okusaseka so. Kwala. Ni ala makale mara loko ni tlhelela kaya a ni ri na timovha ti tshoveka hinkwato. And evutomini va mina a ni se khandziya taxi. Loko ni kuma mali hela n'wana mina na koti ku mhakela living transport. Se ni famba ti-psychologist ni vutomi bya mina vu cinca vele. Se va ku famba mkhulu wa mina ta navusiku a ku wena u ta va n'anga. Wa swi lava u ta va n'anga. Se ni n'anga ni tsakile ni right. Ni nga nyika hinkwaswo ni nge nyiki vun'anga. Xin'wana na xin'wana ka mina ni nga nyika vun'anga. Futhi I'm proud. Now mi ka man'wana mi ya mi ku na ta pan practice nyana mi ku bjani mi karhi leya va COVID a mi ri kwihi nkarhi wa COVID a mi ri ka munganga? A ni tirha ala ka ka ngopfungopfu hi laha hi Xilandi. Xilandi i yini leswa ta xintu? Oh yes. A mi nga ti ngopfu hala ka stethoscope a ma ha yi lavi mi tikomba mi nga ha yi lavi? Nkarhi ya kona ni hlangane na professor mun'wana wa le China. Se i va vangani va wamkulu so a ni dyondzisa xin'wana na xin'wana xa COVID. Se a ni specializer a ni specializer hala ni tirhile. Sa mi swi tiva ku loko la ta lwa na COVID i famba hi ndlela pfuna. Now a hi vuyeni ka today. Your message of support mi va seketela njhani hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va hi va na ntirho wa namuntlha? Ni tsake ngopfu ene ni am respectara Dr. Hlathi hi ntirho namuntlha hi mhaka ku masiku la vun'anga a va ha ri kona. Se hi tlanga hi vona hina vatsongo. Se hi fika ka hina va ku endlela yi vutisiwa ka vanhu lavakulu va ku va nga fambi na tona va yi siyela. Se Professor Hlathi leswi a swi endlako a nga lava ku famba na tona u lava ku hi siyela and hi teka na hina hi tshama hi dyondza hi dyondza. Se u vonile hi fike nimixweni hi phahla hi phahlela ti-election a swi rhanga swi endleka leswo because of masiku ndzhaku a hi kholiwa va khola tin'anga hi ti-witch doctor. Now they are African doctors va recognizer van'wana va lava ku ya xikoleni hi le university ya khiyile va recogniziwa nje hi tidokotela.
nkarhi wun'wani wa kota ku teka munhu referela xibedhlela loko una mapapili una practice number a practice number leyi ya tirha vanhu va ka hina na kombela ku ri a yi fambeni xikoleni i vuya yi teka serious leswi Dr. Hlathi a nga xi endlala because of masiku ita felwa hi nkarhi loko yena a famba misaveni a ni ri u ta famba futhi a ni lava famba mara va dyondziseni mi hanya mi nga fambi na swona misi so is best loko hina yi dyondza ka Professor Hlathi ni khensa ngopfu na xikolo va vuya tin'anga va ta dyondza mirhi wa vona ku tsaliwe mirhi la ta dyondza mirhi i nga ta tshika leswi ya ma-Facebook na ma-TikTok ku endla vun'anga hi vuhlonipha hi mhaka ku vun'anga yi nge vanhu lavakulu a hi wena u nga ni vona ni ri so loko ni ri ka vun'anga a na ha ri n'anga a na ri mina laha ka stethoscope ni nga ni vona ni tsenhleka mara na ku ni ri laya a ka ri yena a na ri yena ni khenze ngopfu siku ra namuntlha khongelisa ti-election nga ku ti nga famba kahle because of masiku ndzhaku ku endla va tikereke namuntlha ku endla hina pantumbuluko a ku na munhu mun'wana na mun'wana loyi a fambaka laha kandziyaka misava u na ntumbuluko wa yena misava lowu u tshama ka hina hambi ku wa u swi tekisa ntumbuluko u tshama ka wena leswa mikwembu loko u nga swi lavi yinini loko u kandziya misava hi mhaka ku loko u dya la misaveni byala la misaveni i dya sa misava yi tlhela loko u filo ya misaveni se leswi namuntlha ku vona yi chela byala misaveni yi chela fole misaveni yi kombela lava ya va khale vakokwana va yi pfuna ka leswi na lava nga famba so na tsaka a hi tlheleleni le ka leswi ya xa ku before mimanganga ku fiki ka van'wani mi luzekeriwa hi swilo swo tala now loko se mi ndlile pfumerile leswi mi ya vanganga what happened swi vuyini ni vona ni khome foni ya Apple lana ni swi vuyile swi phindaphindeka ni ze ni xava na purasi ya likulu xin'wana na xin'wana va ku la vuya u tshama dorobeni a wa ha tshami dorobeni vuya la plazini u ta tirha kona va nga humisi mafoni loko lava ku endla swilo swa wena swa hina se mikwembu na yi chava vanhu vo tala va ya ka ma-psychologist vanhu va va na ti-depression va va na vabya kasi i mikwembu u nga heta timali kasi swo swa swintsongo na mina sweswi loko xikwembu xi ni katekisile ni ta pfula xibedhlele xa mina laha plazini sa ku dyondzisa kona lowu swa mikwembu mikwembu yi nga ku tekela xilo hinkwaswo u nga zo tshikana na nuna u tshikana na xilo hinkwaswo u tshikana hi mhaka ku mina ni ze ni tshikana na nuna ni luze swilo swo tala i mhaka ku n'wina mi kha mi ala ku ni ala ni ku mina i swilo swa vanhu va nga dyondzanga i swo vanhu va na thyaka yini a ni khuluma swilo swo tala ni nge endli mina a ku madala ku ni ta ku kombeta ni kombeta no ni mi twini na khensa swinene mani khenseli swinene ku va hi kota ku bula na n'wina Professor Dokodela Langa hi kambirhi n'anga ya xintu ya ntumbuluko na n'anga ya stethoscope xi ku stethoscope mi xi vekini xi le movheni ni si khenseli swinene eko sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM leswi nga xiswona loko hi kha hi languteka ntirho lowu wa namuntlha i ntirho wo hlawuleka lowu hi tiseriwaka wona kusuka eka Mavambe ntirho lowu tisiwaka hi ku seketeriwa hi va SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association lava nga rhamba ku vulavula ntiyiso va rhambe tin'anga hi ku hambanahambana ka toho hi ku hambanahambana ka tindhawu ka matiko ya SADC ku ya hi laha va nga xaxameta kona ta va kha hi bula na vona n'winyi wa timhaka kokwani Mbayimbayi Hlathi ta va kha hi bula na vona ku nga ri khale hi kota ku twa ku xikongomelo xa siku leri a ku ri ku lava ku fikelela yini hi ndlela yoleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi 20 ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini ta vuya yisa mahlweni andzaka leswi Mobela Kabi White River na le
na hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombanela. khensile swinene ku sirha nkarhi khalanga Pat Mathebula tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi enhlekani vayingiseri. Nhlangano wa vantshwa wa vandla ra ANC wu kombela vaaki ku hoxa xandla eka ku lwisana na vugevenga. Papas na Steenhuisen va nghena hi miti eNtunzuma, ndzawulo ya timhaka ta matiko mambe ya tiko ra Palestina yi ndhundhuzela xitiyanhlana xa matiko ya Spain, Norway na Ireland. A hi twini mahungu xitalo laha ka awara ya mbirhi enhlekani. U yingisele Munghana Lonene FM. Makombandlela. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ya hikai famba hi xitsin'wana lexi i xi rhandza ngopfu hlelani fanele magayisa xitsin'wana lexiwani loko xi ka xitanga xi kutana i ri hey i risimu ra mani rero Soweto String Quartet hlelani fanele magayisa watwa Soweto String Quartet valavo kusuka ka album leyi thyiweke Zebra Crossings risimu ra kona ri thyiwe Kwela. Eso swo mingisela Munghana Lonene FM a yiseni mahlweni seni hi ya mahlweni ntene ni ku ta ka wena twi kusuka haleni eka Mavambe le ka masipala wa Collins Chavani la hinga ko eka xifundzhantsongo xa Vhembe eLimpopo Afrika-Dzonga la hi yingiselaka kona ka tikonkulu Afrika. Hi yo mhaka na sweswi hi ka hi ku tisela nongonoko lowu wu nga tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va SADC Unified Assistance Traditional Practitioners Association lava vangeri va lava ku vulavula hi timhaka ta ku swi na nkoka ku va hi phahlela siku ro fana leri taka ra vhiki leri taka nkoka wa ko va ku hi mhaka ya ku swi hetelela swi endla leswaku minhlawulo yi hetelela yi famba kahle. Lava ni nga na vona ve ri ndhuna kambe a va ni byelangi ndhuna ya le kwihi hi vo mani i mani va amukela ndhuna enhleka inkomo mfambisi. Mi pfukile papa? Ni pfuke swinene. Ina mani n'wina mi mani papa? Mina mfambisi kumbe mhaxi hi mina Eric Matlaki. Kusukela etikweni ra Boji. Ndi le hansi ka ndhuna Mdluli. Ri nga tiko ra eBlinton kumbe White City. So eBlinton yi le ka vuhosi bya ka mani? Yi le ka vuhosi bya ka Mnisi. Bya ka Mnisi. Ahi. No ya khesa swinene. Se ivi hi ta hlangana la ka Mavambe la. Hi swona. Se leswi hi nga hlangana la n'we mi khometi kusuka eBush. Mina ni khometa kahle kusuka eBush. Ndi khome leti. Ndi rhandza ku khensa loko namuntlha ndi suke eBuchi ntanta fika haleni eka Mavambe. Ndi vuya ndi ya kuma nhlangana na ntirho wa kahle swinene wa siku hinkwaro. Wu nga siku ra ku tsakela evuhlawuri kumbe evuhlawuri bya tiko ra hina. Ku ri tiko ra hina ri ta va kahle. Hi nghenelela ka nhlawulo. Se ndi la ku vula swona ku eka nhlawulo hina a seketela swinene. Swa hi tsakisa loko vatatana va hi komberini ku ta haleni va nga va Dr. Hlathi. Se hi tsakela swona swinene ku a swi seketela swinene. I gondzo ra kahle leri hi nga ka rona. Se hi la ku vula swona ku kusukela eMpumalanga hi ta haleni hi yima na swona evonelo ra va Dr. Hlathi ku va kote ku hi hlanganisa namuntlha hi ri ematiko hinkwawo hi ku hambanahambana. Se hi vula ikomu ka swona hi khensa swinene. Hi ri ntirho a wu yeni mahlweni tiko ra hina ri ta kota ku va kahle a hi yeneni ya hlawula. Hi hlawulana swi va kahle swilo swa hina swi ta kota ku fambisiwa kahle. Loko mi kha mi vulavula ku hi hlawula swi va kahle swilo swa hina swi kota ku fambisiwa kahle mi tsakela ku vona ku loko vanhu va hlawurile ku endleka yini? A hi vuli ku wina ri hi phata ya le ka swilo sweswo kambe mi tsakela ku vona ku loko vanhu va hlawurile ku endleka yini tikweni? Loko vanhu va hlawurile mfambisi hi tsakela ku vona swilo swi famba kahle swa ku fana na mitirho mapatu ya lunga swilo hinkwaswo swi lunga etikweni hi kuma mati
loyi a nga ta va a hi rhangerile a hi fambisi kahle ku hi kuma swilo hinkwaswo swilo swi famba kahle ku ri vanhu va kota ku hanya swa kahle. Hina vanhu hi xitalo etikweni ku va Xikwembu xi hi tisile xi hi vekele etikweni xi hi vekile ku swilo swa hina swi hi fambela kahle tani hi loko hi vulavula ku ri vurhangeri a byi hi fambisele swona kahle. Hi vulavula enhlupheko ngopfu lowu nga kona eku hangarela etikweni ku ri hi nge swi nga hetiseka kumbe swi koma kumbe swi hunguteka swi va kahle ku hi kota ku hanya la misaveni. Swilo swa hi tikela hi yona mhaka ni rhamba ku a hineni hi ya hlawula swin'wana swa swona swi ta hunguteka swi va kahle. Enkomo mafamba swi hleketa ku kumbexana ku nga tshika ku va na swin'wana swo ka swi nga ri kahle van'wana va nga pfumeli nhlawulo na swin'wana na swin'wana mbuyelo wa nhlawulo na swin'wana na swin'wana tanihi tin'anga tanihi tindhuna na tihosi sweswo ya swi koho sweswo. Ndza pfumela swinene ku swi nga va koho swirhalanganyi swa tiko kumbe swa la misaveni swi tele swi nga humelela swilo swo fana na sweswo. Swi nga leswi mi tele ku a hi swi phahleleni ku swi nga vi koho. Se tanihi ku yimela evindhuna haleni ndi la ku vula swona ku ematikweni hinkwawo a hi yingiseni hi swi vona hi swi fambisa kahle swi va kahle ku ri hi ta kota ku vona ku ri na hi kuma nchucheko wa njhani kumbe hi kuma yini ka nhlawulo wa sweswi. Swi nga faneli na leswaku sungula ndi la ku vulavula ngopfu ku hi nge ku nga va na ku cinca swi hi fambela kahle vanhu va kuma mintirho swilo swi famba kahle etikweni swilo swi va kahle hi seketela sweswo hi ri vurhangeri. Khenselo swinene papa. Inkomo mi te mindhuna Mahlake Eric. Ndhuna Mahlake Eric khenselo swinene nkarhi wo walowo mingisero mukela lona FM a hi hundzeni laha ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka loko hi kandziyela. Punda Maria Bricks and Paving Supply hi vuya yin'wana xangu ka lava lavaka ku aka ti-double story. Tsundzuka leswaku hi pfule yin'wana ndhawu laha hi endlaka Punda Maria Precast Holocaust Labs laha n'wina mi ta na pulani ya n'wina ya yindlu ivi hi mi endlela quotation. A mi boheki ku yima ku aka na swintsongo loko xa ha ku hoxiwa ku heta ku xi vekela ntsena hayi vatirhi va vhela va ya mahlweni na ku aka. Lexi slab a xi crack kumbe ku ninginisiwa xi tiye xi ku ma hi kumeka Punda Maria Road ka Makhuva a kusuhi na stadium. Vuxokoxoko 015 004 0155. ku hlotela nhlamulo Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. Sweswo mingisero wa mugera lona FM kabeka sweswiwani imani sungula no hundzisa hungu leriwani vangeri xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa Dora nakona una swirho swa ndyangu leswi u faneleke ku swi tsarisa. Ndzindzakhombo wo lahla wa ku nga RFA funeral cover i nhlamulo ya wena. U nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kusukela hi 35 rand ntsena hi n'hweti. SMS rito RFA eka nomboro 43366 ku tsarisa i RFA eka nomboro 43366. RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena. RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali. u yingisele Munghana Lonene FM makomba ndlela. Tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. Sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM na ngara ko eAfrika wa vulavula hi ku tisela wona twi kusuka haleno aka mavambe hi ndlela yoleyo laha hi ku tisela ku wona ngana ku yisa mahlweni. Ni ta vulavula na n'winyi wa ntirho la n'winyi wa ntirho hi lava ku va hi bula na vona kambe n'winyi wa ntirho va ri loko va lava ku vulavula xibazana xi ala ku pfula. A ni tivi ku swi nga va swi vula yini, swi nga va swi vula ka va chelangi kahle fole kumbe va chele kahle hi yo mhaka xibazana xi ala ku pfula hi ndlela yoleyo. Se hi lava ku bula na vona la va ri Chief Professor lava va nga hi rhamba la va ngete Khalanga tanani yimani ku byela swin'wana hi mpfhuka ni va vona n'waxemu loko va lela va ku va ya a Brazil va ku va ya a Brazil hi loko ni va vona ro hetisela vona na ya Brazil
loko va fika le va fika va kombiwa ku munhu loyi a nga ku sala ndzhaku Afrika i khalanga se i nga ha kandi laha nga kona yo namuntlha hinkwayo hi hlanganile na ku vona ku swi ta helela kwihi prof vuyani ndawu vo hatima kokwani mani kokwana wa xisati vona vo hati a hi sunguleni kwalani kokwani hina hi swi teka ku loko mi kha mi kula swo hatima ha swi languti mara namuntlha mo hati xi hundza yini kokwani hi vona va nga na tona hi vo va hlayisaka hi vo va hlayisaka va phamela ni hlamba vanhu va kahle so swi endla ku ni nyuka kasi tin'anga ta hlamba oy tin'anga loko ti nga hlambi ti ta nungwe vanhu va ti tsutsuma ti fanele ti hlamba ti tola tiroloni ti saseka na lava tirhelaka kona ku tlhela ku saseka ku loko muvabyi a nghena vheta hola hi ku nghena ntsena hayi ku nghena munhu a ndumbeni a kuma ku nun'wa a kuma madzovo swi chavisa hayi kona mi ta chavisa swihlangi tin'anga sweswo sweswo kwala ndumbeni kokwani a hi sunguleni la mi hi rhambeli namuntlha mi fika mi ku tana i ta haxa laha a yunivhesiti leyi nga ta va yi kha yi dyondzisa hi mitsembjani hinkwayo leyi nga kona loko langutana swi vona ku hi mpela se yin'wana ya khoseni byariwa yi byariwile kambe mhakankulu ku ri ku mi lava ku vona ku ntshamiseko loko ku kha ku hlawuriwa vhiki leri taka va rin'wana veri i xivono lexi i xikulu a hi kha hi vulavula na va radio Mozambique a hi kha hi vulavula na va thelevhixini ya Mozambique ya hlangana vuhaxi va tili kwala hinkwavo va vula sweswo a hi sunguleni kwalani xivono lexi suka kwihi Thebu ni minkarhi yo tala mina ni munhu loyi leswi ni nga tswarisiwa swona ni kurisa swona vakokwani loyi ni nga na vunganga bya yena a ku ri munhu loyi a vona swilo swi hata hi le kule a ku vhiki leri kumbe n'hweti leyi kumbe lembe leri kumbe leri taka ku ta endleka lexi so ni tshame hansi loko ni tshamile ni etlela swi ni tela va ni tela vakokwani va ku mi nga miyeli mi nga tshami hansi ku ta hala ka ngati sukumani mi byela vanhu tin'angakulobye mi phahla hikuva sweswi ku na hasasa kulukumba ngopfu loko mo swi languta mabandla ma tele ku tale ka mabandla swi nga ri na mhaka kambe nga ku kondzelelana a swi kona vanhu va helena timbilu vanhu va vona nga ku lava van'wana ha vona va kahle hi lava kasi a va fanele va tshikela vanhu ntsena va ta hlawula lava va lavaka so tolo hi tlele kwala ku boha macomani tin'anga to mi nga ti vona to ta hi le na le ku boha macomani ku kombeliwa mikwembu hi kombela vo Mandela vo Oliver Tambo vo Sisulu na mikwembu ya hina ku hi kombela ku a ku titimela a ku rhuli vanhu va swimukeli ku hi nkarhi wa nhlawulo va nga helelani timbilu sweswo ni vona ku ri mhaka kahle Thebu ni vone na turnout ya kona vanhu va humile xitalo Thebu na mingiseri ene n'wina mi swi chance leswi kokwani hi ku siku rin'wana mi ta phahla kwala mi ku komile a ku na mpfula ntiyiso ive yina hi nkarhi wolowo ma swi tsundzuka ku ve na xidzedze lexi a xi ta xi suka le Mozambique va ku Katrina xi la ku ta haleno ni vitana tin'anga ni ku mina ni kombetiwile ka hi phahleni xidzedze lexi a xi papalatile xi ya le Zimbabwe loko ku fika World Cup ni vitana tin'anga ni ku vanhu ni vona nga ku va ta fa stadium va ta kandelana a hi phahleni swi famba kahle hinkwaswo so minkarhi wo tala na wo nhlawulo ha kha ha phahla lexi xi nga xiphiqo hi ku va phahlela ti-political party va humelela va va kahle ivi va rivala hi tin'anga kasi va fanele va swi tiva ku tin'anga i vanhu va nkoka emisaveni tin'anga yina yi nga khoma swo tala hi ku hina vutivi byo hambanahambana xikan'we na tihosi so i mhaka kahle ni twe ni tsake ngopfu loko ku phahliwile swi fambe kahle nyamuntlha se ho tlangela 30 wa malembe eka democracy sweswo swi vula leswikulu ka mina ku va ni kote ku hanya ka nkarhi lowu vo tala va file tin'anga va hisiwile va dlayiwile va vitiwa valoyi va vitiwa mihlolo hinkwayo a va nga pfumeli tin'anga ku tirha rivaleni kambe sweswi kwala ka democracy ha kota ku tirha ha kota ku vulavula a ni tata njhani kwala hambi ku ni vulavula ka radio na advertise ka radio va ale ngopfu va ku ti-wish doctor mi nge ti mi ta advertise la kambe hi lwa na swona so i mhaka kahle swinene ku hi tlangela 30 years ya democracy xikan'we na ku phahla ku nhlawulo a ku fambi kahle matlhari hansi hi swi vonile leswi nga endleka Polokwane se va sungule ku copana hi swibamu ku huma tingati a swi laveki leswiyani vanhu va ka hina hi 30 years ma tsandzeka ku kondelelana a swi tshamisekanga Thebu na Mingiseri loko mi kha mi vulavula ngutani kokwani ni swi hetelela swi ni fikisa laha ka ku a hi kha hi bula na Charmaine luwa wa timhaka ta ku tiva mitsembjani na yena hi nga ka xintu a kha kombisa timhaka ta ku hava na murhi na wun'we kumbe ku humelela na kun'we loko ku fambelanaku na xirho xa munhu ku hava se ivi ni ku swi vula ku tidyondzo ta muxaka lowu ti na nkoka hi ku ti ta hetelela tindlaku na vanhu va swi tiva laha handle ku
loko wo ze ya ka Mathebula ko loko wo ta na Ritiwo sweswo u fana khomiwa yelwe hi swo swi nga endla Thebuni lexi vona ku fana ku ya kwa university tin'anga lava nga thwasa va nga ri ku na vutivi va nga swi tisi ku mitsenzana yi tirha njhani timitso mahanti matluka sweswo a va ti la hi ta va dyondzisa va tshika ku famba va xisiwa hi swo swi endlaka vanhu vo tala va dlayiwile vanhu vo tala ku hava munhu a nga fuma ku tirhisa swilo swa vanhu hinkwavo la nga tirhisa swilo swa vanhu handle ka ku u pfaleriwa hambi wo tsutsuma u nga ku voni loyi u nga mu dlaya va ka vona va ta hehlela loko va hehlela u ta ku sala ndzhaku ta penga tiko leri hinkwaro leri u nge fumi mhaka sweswo hi ku loko ku ri ku fuma a swi kumeka hikuva ku dlayiwe vanhu swi vula ku mavhengele lamakulu lawa a ma fana ma dlayetela vanhu u fuma ntsena hikuva u endla leswinene u tirhisa mirhi u hlamba mirhi leyinene lana ku na ti-swimming pool mo ka mi nga ti vonanga ku nga ta hlamba vanhu lava ku lava ku hlamba mabadi lava va ya Durban hi vona kwala va ra hlamba kwala va nyikiwa tinhlahla ta vona swi va fambela kahle va chela foni va phahla mikwembu ya vona Thebo loko mi ka mi vulavula hi sweswo swa ni vona ku ri na minsinyasinya yo tala yi nga byariwa laha ni byeleni xikongomelo xa ku byala mirhi leyi i ku lula ku fikelela yini leswi ku fikelela ku hlayisa mimirhi ya hina yi hisiwile la nhoveni vanhu vo tala vo tsemelela va endla tihunyi a va ha naki nchumu na minkanyi vo tsema na van'wamafamba burile vo tsema na switsalela vo tsema mukaswana hinkwaswo leswi na vobolovisana u lova ngo tsema va tshivela ndzilo va ku va sweka va tlhela va orha va hetela va holova na nasati a rhwala swijumba sa ta famba ku veni loyiwile lo ti loyi hi wexe mbolovisana wu tshiveriwi mbolovisana wu riwe futhi a mi sweki hi wona wu tshikeni murhi wa hijela kumbexana u tiva hi u tivi kumbexana swo swi nga ta hi pfuna ku loko hi tela mi nga tshika mi hi komba ku mbolovisana murhi wa muxaka lowu hi swo sweswo misinya leyi nga na Thebula hi misinya leyi nga ha ri ku konela nhoveni hi ntwanano lowu ni nga na wona na Kruger National Park va hi tisele misinya leyi landziwe hi vona mhani kwale Kruger National Park hi koxe va ya hi humesa misinya yo hambanahambana hi byariwile hi kwala hi milile kwalani daswa mi vona hi pfarile la ku va nga ta nghena vanhu va kandzela ku yin'wana ya ha ri tsinini leswi i ndlela ku munhu a nga lavi murhi wo karhi a nga wu kumi loko lava murhi wo karhi u ta kwala hi ta wu kumela wona sweswo swi endla ku hi hlayisa ndhavuko na ntumbuluko wa hina na khese ku tihosi ti kona a va byeli vaakatiko va nga hisi nhova sweswi nkarhi wo hisa vanhu va to swi pfuketana va hisa nhova mi nga teki ku va hisela yini ku tshwa misinya leyi hi fanele hi pfuna vanhu yona so swi na nkoka ku hi hlokomela mbangu hi hlayisa swilo swa hina leswi swi nga ta kota ku hi vuyisela mundzuku ka siku Thebo na Muyingisela na va vondele mavhengeleni loko se ni vuyani na va mi hlamuselanyana katsongo kwala ka mirhi leyi ku swi ta tirhisa ku yini vanhu va ta yi dyondzisa ku yini ku va heta lava tikuma va ri vanhu lava nge le ku dyondzeni hi timhaka ta mirhi Muyingisela Munghana Lona FM lava ni nge le ku buleni na vona kokwani mbayimbayi Hlati prof lava va ri kahlekahle va ri prof very chief prof lava hi bulaka na vona va hi rhambile namuntlha la tanihi SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association ku hi ta haxa nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula TRI kusuka kona handle ka sweswo va le ka university leyi va nga yi tumbuluxa vomengeri leyi hi yo university yi nga ta va kha hi dyondzisa tanihi rixaka hi dyondzisa ngopfungopfu matirhisele ya mintsembyani na mirhi hi ku hambanahambana ka yona kumbexana na mbolovisano mi ta wu dyondza kwala mu tiva ku hi lowu ivi ni vhene u teka ntanta wu tshivela ka n'wina mi holova mi hangalaka mutsi wolowo hinkwawo hi ndlela leyi ka mahundzeni la hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi manbila ni twa va Rainwater va vulavula eka radio hi ndlela leyi swi nga na khombo hi yona loko vanhu va aka ehenhla ka tiphayipi ina tiphayipi ta vona ti le hansi ka misava naswona ti fambisa ti-megalitres ta mati siku hinkwaro ntshikelelo wa mati ka tiphayipi ta vona wu le henhla swinene loko vanhu va aka ehenhla ka tiphayipi ta mati va Rainwater a va swi koti ku lunghisa tiphayipi teto naswona tiphayipi leti ti nga buluka ehandle ka xitsundzuxo vanhu va nga vaviseka swinene ina Rainwater Servitude hi laha tiphayipi ta Rainwater ti nga kona loko hi aka tindlu kumbe mabindzu ya hina ehenhla ka Rainwater Servitude kona swi vula leswaku hi tirhurhele ehenhla ka vukorhokeri byebyo loko vanhu va lava ku tiva leswaku va akele ehenhla ka tiphayipi ta vukorhokeri kona va fanele va xiya tipakani ta Rainwater tipakani ti kombisa leswaku ku na tiphayipi ta Rainwater ehansi ka misava ti na xivumbeko xa matlhelo ya mune ti endliwa hi khonkele ti pendiwa hi muvala wo basa kumbe wa wasi naswona ti na mfungho wa Rainwater eka tona aho jiki hi vona leswaku ku na tipakani ta Rainwater leswaku hi ta kota ku tivisa vanhu Rainwater yi tlangela 120 wa malembe yi simekiwile naswona ya ha lava tindlela letintshwa to phakela mati yo tenga ya tipompi hi xitalo matihlo ya le ka van'wamatsambu wa xiyimo xa le henhla kusuka ematikweni ya ku hambanahambana ku katsa na Afrika-Dzonga loko va lulamisela nkhuvo lowukulu wa mitlangu emisaveni hinkwayo tindlela hinkwato ti kongoma eParis laha ku nga ta va ku ri sivasigane eka mitlangu ya le matini matsambu archery golufu hockey bolo ya milenge na yin'wana yo tala van'wamatsambu va xiyimo xa le henhla va ya lwela mijeko ya matiko ya vona #the global battle of great athletes to kota mitlangu ya ti-olimpiki Paris 2024
2024 kusuka hi wavuntlhanu wa ti 26 July ku fikela hi sonto wa ti 11 ta August twi eka switichi swa SABC TV na le ka switichi swa SABC Radio, SABC Sport i vahaxi va ximfumo va ti-Olympic Games Paris 2024. For the love of the tsutsumela eka My Spa u ya tikumela 1 Coke plus 1 Fanta kumbe Sprite kumbe Stone 2 liter xa matimbirhi wa skati 40 rand. Spa IQF mixed chicken portions 5 kg hi 179.99. Special kumeka eka Spa na Super Spa le hlawuriweke Mpumalanga na Limpopo kusukela hi 22 May till 2 June 2024. Hatlisa xitoko xa ha ri kona. Kanalonene FM makombandlela banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi ka hi vulavula twi kusuka ka Mavambe hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM. Va rivele ku ndeni university Prof Mary mi vitana yini university? SADC University of African Medicine. Kwala ka African Medicine Prof mvulavula ko hi ko a hi sunguleni ko mi byarile mirhi ku hambana ka kasi ka diwa ka diwa kusika ndo ka diwa wala ka muyito wala muyito hi vona swa ku do ku hala la diwa la te ku ta shoriwa na n'we loko musuka kwa me ku diwa ino okay etlhelela ka mirhi leyi yi ta dyondzisiwa ku yini Prof? Mativa Tevo ndio ku ndirambo ya University of Western Cape ndirambo ya Chinese medicine vana faculty ya university liya loko ni fika nendla presentation ma China ma ku hey wena professor mulava ku ta hi challenge hina ma China no I'm not challenging you n'wina mina mimiri ya n'wina kwele tikweni ra n'wina Chinese medicine na hina our own African medicine so mimiri leyiwani nga la hi mirhi leyi nga na yona swa ni vava mina ku muntu un'wana na un'wana ndyangu un'wana na un'wana mi fika mi kuma ku na Chinese tea kuve na yona tiya hina kwala ka so university leyi la ku ta dyondzisa vanhu sweswo ene misinya leyi mi vonaka byala yi kona kwala ku na ti-bush tea ku na ti-African tea ti kona kwala leti munhu a fanaka ti tirhisa van'wani vo byala swa maboloma va swi tiku swini so university kota ku va pfuna yi va dyondzisa ku lexi mi nga xi byala mango boloma xi nga kota ku pfuna ka leswi na leswi na leswi. That's why Tevu university leyiwani ku to ta dyondza tin'anga tanihileswi nga kaya rin'anga kambe ni amukela un'wana na un'wana loyi a tsakelaka ku dyondza hi mimirhi ya xintu a hi ngo munhu u dyondze swa chemistry kumbexani munhu u dyondze yini swo swa nga dyondza swona i va byela ku na ku dyondza mutsandzani loko mi ta laha mi ta dyondzisiwa vutivi bya mutsandzani ivi loko mi yi tivile mutsandzani ku kota ku endla research ivi yi processiwa ivi hi makumu yi kota ku pfuna rixaka so hi leswi swi nga that's why mi kuma misiya ku hava na nchumu xi nga tirhi ku nga ri murhi laha hinkwaswo swi nga byariwa laha hi mimirhi ku na swibaha ku na muhlonyana wu lowu nga hlupha vanhu hi nkarhi wa COVID u kona laha leswi va ku kumeka KZN hi na wona laha leswi ni endlela ku misinya leyiwani yi hlayiseka ku loko yi ri nhoveni vanhu va to hisa so i nkoka swinene ni twa tinyungubyisa mina Tevu loko ka nkarhi lowu ni hanyaka hi wona ni kota ku fikelela norhi lowuwani ene mavona na muako wo va 85% ku sala ku nga ri khale ku hetisiwa ku nga ri khale hi ta va na Galadina fundraising Galadina Pretoria laha hi nga ta raise tifund to kota ku nghenisa tikhompyuta ku nghenisa yini so la ku ta tirha tin'anga la a ku nga tirhi munhu loyi nga ta suka university ku na loyi a ta tirha la ku ya tirha tin'anga lava nga cheriwa va thwasa ivi hi ta va dyondzisa hi va empowera va kota ku tirha laha hi marito man'wana college chavani yi ta va yi kha yi vuyeriwa hi ku yi ta va yi ri na vatirhi ta va nga ta hunguta vusweti na ku pfumaleka ka mitirho. Loko u nga mi vulavula kutani ni tsakisiwe hi loko ni kha ni bula na Prof Ndimande ni tlhela va kombisa timhaka ta ku hi ku tiva ka voho na varhangeri a tikweni ra Mozambique va tsakisiwa hi ntirho lowu mi nga le ku endleni va tsakisiwa hi xivono lexiwani ni nyika ni xifaniso loko mi tshika mi ye a Mozambique va mi khoma njhani swi tikomba va mi hlayiseke ngopfu hi le kaya a na ni bebula Mozambique mavhiki mambirhi lama nga hela ni ri Mozambique ni ri na meeting na Ametrambo i nhlangano lowu nga khoma Mozambique ni va rhambile va tata ku nga ri khale 6 or 10 wa vona va ta vona leswi endlekaka laha phela university leyiwani Professor Ndimande lava ni fambe na vona Brazil loko ni ta rhamba Brazil va lava ku tiva ku xana ni swi kotise ku yini ena Brazil ni na tokota swin'wana laha ni nga tokota na mimirhi leyi laha ni nga tokota na mirhi yo hambanahambana kusuka Brazil leyi yi vuyaku laha yi ta hlanganisa na
ka hina ibe hi kota ku pfuna rixaka hi sweswo mi swona ku na ti-development to tala so ntokoto lowu ni nga na wona wu ni pfune ngopfu amozambique va le ku rileni the former president Armando Guebuza lava ni nga nghena michini na vona va ni kombela ku hlati vutivi lebyi nga na byona hi kombela u byi vuyisa Mozambique u ta pfuna tin'anga ta le Mozambique hi ku leswi va swi endlisaka swona a swi kahle na minister wa health loyi a ri kona nkarhi wolowo na yena ni kombela that's why campus ya university leyi yi ta akiwa Mozambique aka njhanjhani laha tin'anga ta kwele va nga ta kota ku dyondza kona hi va hluvukisa hi va susa ka maendlelo ya xikhale va kota ku tshungula hi ndlela ya kahle Thebu na Mayingisele. Ku susiwa ka maendlelo ya xikhale swi ni fikisa kwalaha mi nge temela ku vulavula hi swoko tin'anga ta ka kwevu tin'anga ta ka hina ta hehliwa hi swilo swo tala hehliwa ni vona laha ka tanihi SADC mi kombisa timhaka ta ku away with ritual killings loko ni kha ni languta maendlelo lama ti hehliwa hi swilo swo talatala ku ve na to ti endla swo talatala mi ta xikombiso ku na tin'anga ti pfaka ti byela vanhu ku hayi hambi ndle vugevenga byihi kumbe byihi tata hi ta ku hlambisa hi ta ndla yini u nga khomiwi u nga pfaleriwi mi ri yini ka swiyimo swa muxokolo swa ni vava sweswo Thebu loko mo swi tsundzuka hi 2012 loko ni ta za ni va na ntwalo na Kruger National Park ni twe ku vava loku kumeka ku vanhu va le ku heteni ka timhelemba Kruger and loko va khomiwa va na switshungulo va na mafurha va boyiboyi swiputaputsa swo huma tin'angeni loko ni swi twa ka radio ni ku hayi khona swi nge endleki ni ya Kruger National Park ni ku a hi endleni campaign hi dyondzisa vaakatiko hi dyondzisa tin'anga mi tshikana ku teka mimirhi mi nyika swigevenga va dlaya vanhu tshikana ku nyika mimirhi swigevenga va pfinya vavasati va pfinya swihlangi a swi tirhi sweswo mimirhi leyi mi va tirhisaka ku endla sweswo loko a teka n'wina munhu loko ma ha mu arhavesa mu mufutha laya fonani maphorisa loko a fungulula nkumba kuma ku phorisa ri kwala va khoma va pfalela sweswo swi endle ku vugevenga lebyiya byo dlaya vanhu va lava swirho swa vona byi hunguteka swi endle ku Kruger National Park ku dlawa ka timhelembe swi hunguteka vanhu va ka hina humani ku tshungulela ka ndhawu leyi nga thyaka loko mo fika ka sejari ta mina Thebu mi ta kuma ku na valungu va nhlonge yo basa va folela yini na van'wana va lava ku pfuneka mina Thebu loko mi ta sejari na mina mi hlupha hi ku chuluka a ni la ku hlahluva tinhlolo ku na swi twa ku loko u chuluka ku la n'winyi ko munhu wo ku yimisa ku chuluka why mi fanele mi ya hlahluva tinhlolo ku ri ku munhu u hlupha hi sululwana mo ka mi nga wu tihi munhu wa sululwana munhu u na drop mi ya ma hlahluva tinhlolo mi hlahluva drop loko mi hlahluva tinhlolo ti ya khoma na mpfhuka ya le ka vona la nga tswaliwa kona ku le ka vona mi swi sungule leswi na leswi na leswi ivi munhu a rivala na mavabyi a landzela leswiya i hetelela fa a hi tshunguleni mavabyi ene tshikani n'wina tin'anga tshikani ku chela swihlanginyana ku na ntungu lowu nga kona hala va Bush na va Johannesburg kwini n'wana wa 12 years 9 years u le ku chayeriweni u chayela njhani n'wana wa 12 years mo kuma munhu i muyimani u na vo 3 months 4 months u le ku chayeriweni swa yila ku chayela munhu loyi a nga muyimani swa yila ku chayela ntswedyana a mi chayeli swihlanginyana tshikani sweswo n'wina tin'anga a hi endleni sweswo swinene ku va hi ta hloniphiwa hi ta rhandziwa hi va na xindzhuti otherwise vanhu va ta tshamela loyi lumbeta va hi lumbeta swi ka swi nga heli loko mi tshama na chaka va to mi lumbeta vanhu loko va nghena ndumbeni ya n'wina va kuma ku na risema ku na madzovo yo chavisa va to ku lumbeta vanhu a ku basi ku saseka loko va ku vona va ku hoyi laha loko ya kona hi ya ku hanyeni na mirhi ya kona swi vula ku na mitsendzana ya kona yi basile se loko mi chakile swi vula ku na mirhi ya n'wina yi chakile a hi tseleni mi teri mi hi rhambile namuntlha tanihi Munghana Lonene ivi Sesi Rose va twanana na swona va pfumela hi vulavule na rixaka xikongomelo mi lava ntshamiseko hi tlhelo ra nhlawulo mi hetisela mukweni ka rixaka hi ku n'wina hinkwenu lava mi nga ta ku hlawuleni famba ni mahlawula hi ku tiyimisela mi hlawula mavandla lama nga ta hlawula wona loko swi tsandzile swa vandla ra n'wina swi mukeleni mi nga susi matlhari mi nga susi tinyimpi na loko va le ku khampenini va amukeleni va vulavula swo ka ta vulavula swo loko mi nga swi lavi mo tshika va vulavula loko va heta va famba mi swi tshika a mi pfali tivati mo ka ku ngheniwi tiko mi tshika ku xanisa vaakatiko sweswi hi vona political people va lava tipolitiki va rhula na tihunyi va phusha na tibara va le ku swekeni va eka mihlolo hinkwayo la ku vhota hi ta mi vona mi ta swi endla sweswo na tirhelani rixaka leswi ni nga ta vula swona Thebu hina tin'anga hi tiyimiserile ku hi pfuna hi phahlela nhlawulo ku famba kahle hi phahlela van'watipolitiki ku swilo swa vona swi famba kahle Thebu na Mayingisele kokwana ni khensi ku mi vona akhensa swinene se hi ta hamba hi vonana ni ri mhaka leyi u karhata yi herile yi temekile kokwana i sweswo mitsoro Munghana Lonene FM lava hi bula na vona va vitaniwa Chief Prof nganga xintu lava hi bula na vona Professor Hlanti Mbayimbayi Hlanti lava hi bula na vona hi vo va nga hi rhamba la va ku tanani la ni ta haxa la
hi ndlela yaleyo murhangeri ka SADC Unified Ancestors Traditional Practitioners Association hi ndlela yaleyo se yivo va nga vona leswaku hi kota ku va hi fika la a hi yeneni tani veri a hi phahleni hi tiyisisa leswaku nhlawulo wu hetelela wu famba khwatsi mi swi twile hi laha va nga lerisa ha kona nkeseli vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa hi yena famba ku na yena kwala ka Mavambe na tatana Fumani Makaringi emchinini vo va vona ku leswaku hi kota ku va hi twala kahle na tatana Matimu swa hulukela ku tatana Matimu Ngoveni yena i vona leswaku hi famba na n'wina le eka tihlolera ra gandlati ra digital hi ndlela yoleyo kasi a studio 4A a tshame ku lunga lowa ntukulu eMchangani ku vona leswaku swilo hinkwaswo swi hetelela swi fika ka wena twi hi ndlela yaleyo loko ka Afrika wa vulavula ta ya mahlweni kusuka a studio 4A Munduku handle ka sweswo mbana siku lana ni tiphina dzuma na mina ya landzela na Ike Ngoveni kambe sweswo hinkwaswo handle ka loko hi kume mahungu misava ya awara ya 2 kuni ya ku hi sweswiwani mi nga vileli tata eka Malamulele